O te fia fa talo fa o folo fa tu ia ma fa malo le dei foi vai ngola fiafi e se fa popo fo yo le por kalame le tautai ya ma le mbi fa ivoro tatu no ele ne ya so tofia so lua se fulu le lua le masina lo na valu le tu sanga lua fe lua se fulu le fa ya malo le folau malo le ngalu malo le fa to do so i fo mbi ma le langi ma ya ita fa fia le nei la lo langi a mesi fo so mato wutunu ui au kila nei ya ma au jero nei bi tunu ui self au kila ni ele tato ofisa au tu o le Blue TV ya o le to o na fo ile nei asiata fale malu ya o le tamo moto tele mai sala fai fia foi ya e tau tua oe ele nei yaso wa fo ila va singa sa pare fia ngai ma si o tato wutunu malo le fa totoa lo fo ili tau tai malo le lava papale e tiute ya ma faiva le nei fo yaso ia le anga le lei o le tua e ele tari tununga mau tutu ya o lo vai lu tutu sa so tato mnuia e lo na lofa o lo na fa maoni ya e mai se foi o lo na nga le lei ya le fo tato toi ta pa i pe mangalu ngalu le e ele nei fo yaso matango fie mana ia le tau ia matou au kilani nei mai se au kilani saute i manukau ia manurewa mangile o tau papa toitoe o tara ia matou lava ia ua faafetaia i le atua ua vaaia le susulu matagofio le la faale tonu le matou tau mai ia i le aso sa aso gafua aso lua peia e matangi peia afā le savili ia aso tofi asari aso lulu ana nafi asa tofi le la ua toe vaia le susulu matagofio le la e o kakou ai peia ata o fo ile le peia kimunga ma peia tau lolo wa le tau ona tatou faapele ua leaga le tau ia ae peina o le lelei ia tau te avea i le lagi lelei ia ae a o fo inga kakou faauigainga i upu o le antunuu timuga famai ouaga o faamanuiaga ua le iloa lapo le ale mea le e le iloa po o le mea sao la o ngiwanga o faamanuiaga po o le mea ouaga o le leaga o le kau ia ona o sa mo ai ona o tatou o le fuatia ai e tagata soifua ia winga manatura o le siosiʻomaga e mai se foʻi o mea na faia e le atua ae au te iloa e le ia se mea na faia ia e leai so naoga lelei ioi e iai alo naoga e lelei lona uiga a o laʻina timu pe kakou le failupu le akimuga ma lulu ale kau lona uiga antonu a lē lelei mo tatou tagata soifua ma tagata feola ae ua matuā moʻomia e nai mea ola nai povi o solofagua nai mea ola foʻi e faamoemoe i tuulaga faapena le gata i lea o la au o le vao kua moʻomia e gai aa o la ausiga faasusuaga o le matutu a le tele o taimi ia o le foliga i o le aga lelei o le tatou mataisili le lagi o amai oe Samoa le atunu pele le loto o le gaga e lelei foʻi vaega o le afiafi ia tate fiafia ae fai le tautua aso ananafi le tatou sports talanoa ia le ua toe foʻi mai le tatou tautaiaʻi i lenei foʻi afiafi le aga lelei o le tatou mataisili le lagi ia mai le tele o mea o loo tutupu sa tutupu o le a tutupu ia ma mea e tatau ona tutupu ae leā ia koe kukupu e le se ala utala le fai atu ia mai ai la tausaga o fai mai le porokalame ua e kakifeakua e maua ai mea tutupu sa tutupu o le a tutupu ia mea e valoia e tatau ona tutupu o mea foʻi sa folafola e faatutupu a ua matuā le tutupu lava o mea umana faatalo faifeoi o le tala lelei auauna le atua ia o so se fata faitaulaga e kalesia fia faamālō ma faatalofa atu ae o tele i sauli toʻatele o tatou luga o le porokalame a massive and a big faamālō o se faafetaitele ma le faamālō ia a le tatou porokalame nei e tusa ai o le ordinations po o le faauʻuga aloaʻia faapaleina o le fioga i le aki epikopō pulega pia Samoa ia i po se tatou atunuu pele o Samoa ia lana afionga i le aki epikopō a Mosese
Iyo. Le sa whaataunuina I le aso ana nafi. Ia. Se taimi langa o lea kua I mai lau kamo misa. Se taimi tua tu lunga ia ni tātou graphics ia mana I mea ia mo mia I lunga e. Iyo. Au te lona ua tele lava I lunga o le tātou social media. Ia na inisi fo I lātou o lo sheinga. Ia matautia tā penanga fo I nā I le mauta fo I ia po le ofisa tu tonu ia po ina I le au vaa. Madlai ola mana foanga. Ia vantu fo I le fio le ainga whaalangi langi. Ia mai se fo I o le matua vitalai te vanga mawai ia ma le tausinga ia anti oe sa le muri anga. Ia la tau fo ia wapio ele ia le ia ile au vaa le ia le la tau lodoa fo ile le kalesia katoliku. O tapenanga fo ila le ava whaatupu. Ia le sa tapena I le fio anga tasi o pule matua fo I le usonga pule ono I sala fai le to au o finao le vitalinga I le lio le tu ia la vea. Ia ai me se fo I le ia le fio sa fa ma sau malau le antiponiu mo le fa sau. Ia fainta le tu singa ale li o le tu fa mai la sala fai o sol de malo mo le la le fa malo mo le fa tai ia ma le no ai o le to tele o pulenga ese ia o palisi mai Australia ni usila nei America Samoa ia you name it o le matua to tele lava suli mafio yo le tala le lei le ngata Paulo tau le ainga o Paulo tau le tala le lei wo ma au mea mai ngata ile ma tila fo ile sona dafi ona o le to o le malo po o le fa alo ma volunga fo I ba fa malusina le fainga malo e tu sai o le fa pa ina lo ia o le filifilina ma le fa wina o lana fionga ele aki epikopo iyo ia o le foi sa tu matangi o lo ai si o matu tama po si o matu to ina mai le si o matu nu I sa taua ia o le au va fo ile spito ia le fionga po le fionga le mosiniolo ala pati mata I linga lui ia o fa ilangi le folonga le ala ua suitu langa iai ia le fionga ia patele mo sese I le nei fo I vai tau o le soifuanga ia whaaftai le tua le a fo I le umi ia o le tautua o le a tautua hai ia lea tama ia o le tātou te talo ma le tātou tapua inga ia ina ia uli masao faiva o le fionga I le aki e piko pō fau ia a mai se fo ne tula I mai o se fiafianga ia tea ma se whamanu ianga sa maua le wanoa au te whaatala noa I nai lea tamali I po le au auna le tua ai le avea nga ma akep kopo iyo ele avea ma akep kopo fa vitaila sa mo le vanu te fatala no ngai nei le official nei au te mare tua ma to fatala no nga ia au lona to finga fa pakiti ina ua afio mai malanga na committee fo ile su tupe tau sa ili se Seleni awale fa mo o mapu pulotu ele mo tere sa la fai ia sa fisoso ni tuai le tato o nanga le Blue TV ma programa le o tau te iai sa fisoso ni tuai promote ma faatangi sa ai faatangi sia le mamandu le aturu ina ia fisoso ni mai ile sa ilinga Seleni le na sa fatau ina mo le atina o le mapu pulotu o se fianga la ya kia o le ua pale mai le fionga le tamapatele ilona to finga forward faululungo le kalesia Samoa ai sa maua se ava noa le tautai ai e whaatala noa ai lea au na le tu. Ia, sa maua fo se ava noa o le tato tautai ai e tautua ai matongi e se maa e fisosoani ai ia ile au ngangi mai le fionga ile ake ko po wa nei ia ake ko po mo se ko lio tui le na ia ia langa le leo le tu e se fa mangu ia inga le ka mo siaka ta te fa fitailo te lo do ile tu ia ai fo le mafu anga le ai te le fo ia e anga le le nei por kalame io mai anga le fo ilo nei fa tau va
ia walanga o kalai ar kusi a e anga le ia ku lo lima kamakau e kali mai le lima anga vale e sa lo tala a e anga le si tangata ia o fia ni sosoninga o le a lava le taimi afe mai ai au na le tua ia au ngofie lava le tātou Blue TV ai mese program le ne le tautai ia te fia lava e tautua mafisosoani ia me se fotu langa e tauai ni ngā luenga fa Samaria me se fo ngā luenga fisosoani ia awa a fai lei upodu pe ia sa nganga le fionga le pale mia mai le motele sala fai to li ia to filau e tia sana e hola pe ala na sa nganga o le mea lei upodu e lei fo isala fai a fai o le lei le mapu i fanga lei upolu wa te tau fo ilana fai se mapu i pulo tu ya tatou le motel o tu le tatou fale o matutia tasi le polo keti tele sa tau la mua i le fionga le aki e po le fionga e mosese ia mo moli atu o lo faanga ma le lo faanga o le pulenga i lau fionga le aki e po ia looking forward a fa pe te fio mai ia ele o te roa masani ai ia maua le ava no a siata ma tau te ia e pe fia fea mai ia se fai ska fa ngongo lunga ai mai se ia o le matautia o va venga le tua e tau wala mai fo i lo soifua tutua ma le soifua ona to mo le to fa malo mo fa tele le fio anga o finao le to o finao o le mai fono finao le vea ma le li o le tuma te pau te tausi mai se fo i o le tuma lo ia fa tai le ava fa tup e te tau le fa alo i le te tau i fa alo ia mana ia tape nanga uma me se fo ia o le tele o to ia sa tau to i le aso i le malai o malaiola mana foanga ia wa fa mo na tule mai ia nga fa fe kaila le lupo o karanga le leile ngai fe au le an a o isi la o wadi ia e fa ya tula utala le bo ilo fo ta to e lua to luma i a bo mana tu ai ele ala ko ele kami ku se bi ko ele ku sa o luma i o le to telo ta to ia e te send mai ia su nga tupe ya se fa tula utala le tu te send mai ia me se ha ka mai ia ke nga mako masangi ma ele faina na inisi la to fu o mana fa ta tu tala ma a le sto telo le se o di ia e pe fu ile e fa mole se o ko fa mangingo ele ave lo fa pe te fia ke maka ka ko por kalami ma mea ke kango ka se mai ai tua ia mea o so ma fundraising a lava mea na fai ioi po a lava fa mole le ai ele fa penga le o to tar sangatu ioi ia o le ngole o mapu pulotu na usui ai le ngole o ngana i longo pulotu taimi nei o lawa avea ma no fuanga mo le au matutua wasuia nei la lingua ia mapu i pulotu ioi mo ila to wie fa pe mai ai wasela o fa ko le ai o longo i pulotu o levanga long gone levana na tu malo longo i pulotu ia ai sa to fa nga ina lava ia wa o fale ongo wa kuai to fa fo ia le o fa ngo ino mapu pulotu e tutu salele ma mapu i fangalele lono winga e anga i aita i ta mama tina ma tutu fo i wa mo mia lava fo i le tu singa fa pitoa mo ila do ia tala le avanoa e le koe akau o mai ala ka ko ka mama ki nga makua mai sava i ave upotu alea ia wa yai lava le tatou mapu i pulotu mo tele se la fai to foi mai la utala e se fa kura ukala o isia u kama ia ele ave foi lo love mai malo like mai ngor ka por kalami ia mai fa pe mai mo te mata ma ele ai o lau fai talia te mata mai ai se o fa mangingo o te le ofusia tu lava o te mata mai por kalami ai o lau fai talia e te mata mai a o mele la ai angu sala aku muai malaka messenger aku muai makua le tautai ai ia o kaua o ngar fia fai o lau so mai se mai kua mai fa mai se kule ia ku le sole se ia e tau te fiu e fai le mele na ele ma fai na tele ni me maua le anga tau te musu e te tongi le price and now let me tell you something
let me make this clear. O leo langa leo ka kou Samoa, e fia te le tātou e manao e ai tālafu mea. Leo langa lea sa fai Samoa o kuri e aru ese mai a o su e ngai fale o loa e le i umang kukongi ai kālafu. Lea eo mai leo la fee a lea le tauti neia. Ha mone ia. Tau ave ese leo la pamu, ma leo la fee. O leo wa tātou no nofo ia tunu i fafo. Mani e mai au tau fina ngalo. O sia wari e rio au sakari ali. E kuno wala ukalango. O sia wari au sakari ma. Kalo sia ai fai mai ko mea ai au tamalanga tu ai tau te oifo e tau te anga le mai e te. Iyo. Anu mele le ka ke vai ku ia. Iyo le tatia ia penova tatia na ia matou ila tou matou fasoa meli mai tua tala no mai na tangata fo ina e fa mai how much I said no we will pay the price. Yeah, o kamalanga. So le ke vai pe nguki ro faku ila o lofa iyo wala ngai le ai so le o au pure ki vi e ila pure e ila pure le o a fai ko vai me wosu ya ku se si urupo pe o fai rasta se fai a corpo kala lo winga wa kuri ya u ko mea e ala nei tangata wa uman matu tala noa maswala o la tutongi mai so le ai ala isi ya u kamai e fai oro u kwa vai mua Ia penga se whakasi foi se kaim. Ai nga ore ku lei mai ku fa mon mole ole o se mako au kirikiki o se ma ngale kasi ala au kirikiki ke ka aloi. Iyo. Sa au ta alo se manto au le se manto nu le liona ila uli ine. Ia wa ka pe wa kwa le liona ia ke lo longa po fese me va ma o ka e le mang. Wa au ngale tasi ala se manto au le wa ye. Na se manto au le strong tower. Anu mele ia iku se vai mai ro mai sia o ka mai le mai ser fai kure o skadi ka vivela mai me de so de e longo fi ele wadi ia nga wa ku fo inge nga o ai ka la fu nga o le fe ke ro le wadi fo ia le wa ku fo pamu mai o ya le o te fai atu yo anu sana le meli mai o la u se producer fa mai siata e fo inga kirikiki fundraising fo inga kirikiki fundraising so le o fa peta fiolai iyo ai o sesi se fa be mai iyo wo uma ku fo isi a wali ingei se fa dura uta le ango ngo fo le wali ingei nga o le fai o so fe punga mai fai so fe punga mai ai a uma nge wo mo wala ku kupi ai va ai le fuli mai o ku e o a se ala ko se fa ka o papa ki le la fai le sko le ma se so ke va ya la va ko papa ki Mena le tete fai atu so le se na tanto wola uma mai leo langa le me leo la tau fasi e ka ilo fo ilau se ifanga pe ku kusa fo i maleo langa se ifanga ia ngo usa wai fo ia umia ia le na e mana o e fai sau fa sala launga se fa tu la utala e manao e fai sau whaasala launga e te iloa o ne mea e maua iau tupe e te tau fo ona e whingalo malie e te tutongia le price. Iyo le simple as that, whingo fia ia. O le tele o taimi, o te tua vanoa ma ua lo fatu lava. Iyo na inisi a misi atu langa se e le fatu fala inga, le wingo le tala. Ai loa o ngi mea e pengifiki e yanga o ia mamawaini mea lau oe ka lapu matulanga fa pena e mise me ta o fundraising. Fa mole pay the price. Leanga ko kele o aku ile isi ki vi ko kele o isi mea. Ko kele o aku e ko aku fai fua. Le o fa mani no antua fa mole. Fa mole lava. Iyo na fo ila to fa nganga o mole sila fia o sponsors ye mawai na ye tatu mawai ro kokong fa fikai ngai kampangi lango sua o manatua e te taun fa china utama itala ilanga la avea mame fo ilele e ke peko e fa mo melta masaninga na e saula ye tu le mai ye le fa ngolau e fa nga melta va no fo matu lang pele ai maria Malia ia e kukusa fo ilo fia ola ma lo fo fia ola. Iyo
A e tango nei e pei le price. E ke va ai alu watu are tupe maua. E ngofo e te tofo atu foi. Oka se sumani e manga ia. Ai me se ane ke vai anu. Ora ko akele o au fai soso. Le au fai soso ia le uti tala noa tuai mara au fai siva ia nganga umafuri mai makua ka ke fiu e koe au kilo aku. Ia, e ua ta vatule a vatula tu ala lo le mala ua ngani. Ia ai a fai atu fo e fasala lau atu la ta papakiu e fai. E fou uma fōlinga, o ngai ki ngā au aingi ka koe whakau papakiu. Ia, o ngai ki ngā makukua, mangai ka mā makukua. E le kai uwa ai le awari i ia lea a whai roa la kou siva ma la kou souso ma la kou kausalam o la awa ai le kāmo moe mai. Kāmo moe mai. O le mākua o la pipero. E kasi ala u pipero ngā oi. Ai pe a kua lau whaidi. Ia, e la uwa iatu. E tasi ala utangonga uke peperonga o ke koe excuse kasi ro a fo ia e o kamiro ia oi. Ia, e kari kongula ia. E mo kusi a koa ala wifi mo ku a koa mre cash power. Pepe a koa ma vai ma paipa. Iyo, pepe a koa menga. Taro batu, se uso ya pasa pula. Whaptai mo tafu siua. Ai mai se fo ele te tele leva o nei a uo ma paanga. Iyo, e se a kanga kaka ke, o me fo ngā pia kau unfair i risi kaimi. Kako karango ai, fo ire, pe e unfair i risi kaimi. E se a isi a wari i au ke anga lele i ai mo ufuso soange. Ai e se a ngai kanga kau ke wa ai o le alo rofa mai ia, mai fo inai tangata o mai tutongi sa au fasala launga. Iyo, e ka te whai atuai. O isi e wani i a kau whaasara lau aku ku rou te vadula uta mai talane. A vai mai nei ai tau whaasara lau atu ia si asea. I'll use that as an example. E ko kire isi a vai mai rou whaasara lau aku ia si asea runga i. Meli mai, siata, what a waste of time, what a blah, blah, blah. Excuse me, they are paying the money. Ioi, o lai pay. A o e leanga o no sen social mai sen social mai sen whaafifianga mai. Have you paid anything? Leo langa lea. Ia, whailava. E kasi ara o whaasanga kunga ia oi. O ke kakalo roi lea tua, o oi. Sa oi lo le launga arko inga o ke vangalenga le launga ke vangalenga whai mai nge ile fafot o ila fo ile fa unga le ake kopo ila fetaria inga fo ile ma le to fa le le tu mo me foi arkala ake vanga ya le selunga fo irko ingo ke vanga sko ingo la vea inga ua e malele ele ngi e pepe a ko ala aur. Oh my good boy. Meu palo kama makukua. Adalo patu e fionga ya tole fo limi tole fo pro fionga ya masanga. Io e mala le fo ia le fionga kama make malo. Ese e mo nya kama la ia se uso ya lo se. Io e fionga e mongu ti a roast dominico. Ese o fa fe kai lea kamari le uso tu lo sofa. A me mar ko kelea. Iyo. Ola kamo rose ele misi papakiu. Ora si foi kaime pa wala le tangata na sau fa tau na ipu fa. E ri sa papakiu nga fai. Sau do fa tau na ipu fa. Ai o sau kamalo pe wa rush sanga pe ya ise me nga rush kamalo one way. E sau lai ready dai ipu fa. Anga ku ala kama o rose o mongu ki a komingiko wa aku nga sikairi e ya me ala wa fialu a ho tile fia ona wala ngone matua ai pia un malo fa mai o ve ku ala alu fai ya hana fa mai sis leila langa le wa va ver kai mila wa au ke ko sau kai au piki kai au la sa mai au ke ko sau kai au sa piki au fai ko wipu ya
O mai lo mai tua walu au silia tu lo to rua. Ole ale. Wa foi me ala wo kope mai ili ma o monkey ia roast Dominic. Fa me sika malanga la e fia va ve ai ko sau kai au me se fia kwang pap kiwe. E usu mai kai au le lo ko ave. Na uma lama fa tau uma papa kiu fa lai fa manga ko mai papa kiu monkey fa lai se mea. Fa yela o message le. Fa te le amol donation. E mai nga go ye e fai ole e ala ko fa ka pa ki ala ko manga e fa nga mara pusa isa ko e vai ka ko nga me a tai se uso ele misile uso mar to tele auto e asto na ila ela fa mo ku la fo la testing ala uso enga la vai la woni e lo fa ko ele kai fa u va e pap ki ela to fa to pap ki resto na ya sisilatu maka ukia le ku ainga le kako sosia fo le fia ia big mama mala vainga tato filo Elaines tayau Ronnie tungamala tato filo Elaines tayau ia maua male o tai ala fa taulo papaki o sorry le o kayau ko ku fodunga sorry le o tayau sto night ko fa sawa ku ike wa ela tu tayau e fa la vela ve tu lo te moi o le aso to night tato papaki masani lua se fulu tala maua la maritato o tai ole o tai la ele ai se ngu fu pe me de kera ko so nga ingu o koko e lima tala le o tai se e kofo fo ila inga ya recipe ngo mo mai o Amerika io e pisi ala wadi iom ka idinga pasi ma e pisi solo ai ala te pisi fo ia uia ya e tau su ele recipe o tai Amerika aku la se e kofo fo ila sto na ya o tato atu I family nga so fu ma so fa na fa dai 14 se fa ole so to na yo tato atu ya so fu ma so fa na tato o ila ya le ni so ka ku va nga man ya fu yu tato update ya o tali e sunga le lawyer ya maritanto godfather de fiafi so fu ole tali ya sa ili malo Tatum tu epa fa daile tu ai nei tu sanga wa e aulia ia lo fangia le li lo wola tu ai ia ave o se la me pasu sulu I taimi uma ai mai se o taleni wa ia fa manu ia nai enjoy your gift don't break it oh wow we love you our big baby love from mom dad Benina Taisenga oka e saua ile kifte pe baka ukier kifte gamikiki ya fa manu yelo wa se soifua po o fo ile tali se ile malo manu tele tonga lo suma lo to sanga ile so o le isi tato wa so fana wala tonga lo suma to tu sanga o le tama tai ya Kimani lovely Mailo happy birthday or happy 13th birthday ya ti oila fa fine Kimani lovely Mailo alo faanga ya mafamilianga mai yo ainga may God bless you with many more happy and healthy years to serve his purpose. Love from all your uncles and aunties in San Diego, California, and especially grandma and papa. Ya alo fatele tuai maasiata ya mo oele a fine ma tanto proclambe le tautai ya e manu ya tele le atoanga lo so ma tolu sanga ile so leise tanto wa so fanau ole atoanga le tolu se fulu ma le tolu tu sanga le toma ya Josephine Viva Taimanu. I just wanted to wish our oldest child a happiest 30 years of life. May God shower his many blessings, love and added numerous years upon your life to honor and serve God wholeheartedly. We love and miss you, Josephine Viva Taimanu, Deary Berry, and May God bless and enjoy. We love you, Joe, from Dad. Ta'aloloma, what's that? Ta'aloloma moata. How do you pronounce that? Ta'alolo na moa atoa. Okay. Ta'alolo mana moa atoa.
trying to figure out the whole name. Anyways, and Mum, Maulili, Taimanu, your one and only sister Elaine, your brothers plus your 5 beautiful nieces and your 2 handsome nephews, and Federal Way, Washington, Nay. Yeah. Kai tafa li iles fanga ulingi wo kau struggle le misile umi o le ngoa le ya famuni a joy le tolu suma tolu tu sanga o le tamaita ia Josephine Viva Taimanu ya mai lungo le tatou tu te ya ele ni vanga o le fiafi o le isia so fa na ora joanga o le fasul tu sanga o le tamaita ia Ane Pio. Happy 40th birthday Ane pe ya Ane ka mai ka ile kalanga madu mi ele lo fa ua vi iele lofa ua na foa I mawhao popo nei tausanga. Tele lo wolanga ane jo anga le lo tuma te talon jo anga ngā luenga e tausi ai o mantua. O mita midanga na o mantua loto wa e aulia mai ai lo fase fulu tausanga. Ile aso lo sumare tolu au kuso. Alo faanga mai o mantua I ai o tama o lita. Is that right? O lita o lo uso ata mamau to alua ma le whanau to ngane. Okay, now, I am kusa o au mala o whai kau kusi ngale lei. Ai ole antau wau no wha vasi atua I le whai nkau ngō mengi. Wha mole ato e tusi mai, wha mole lava. Tusi mai le tusi le lei e mawhai wha o ngā mai tātou koma. Ioe, ma tūlanga le lei ai. Ole la antau wau na wha le tonu atua I mala o whai tau. Ono ole tusinga mai no tātou mea. Wha mole lava. Ya alofanga mai o matua yo tama and olita. There you go. Olo uso ata mamau to alua ma le whanau. Tu ngane ia se wala whanau pioi to e vai. To alua ma le whanau ia manuia tele lo was whanau. God bless. Okay, now move on. Olesi aso whanau ole atoanga le whaso ma le whantu sanga ole sunga ia sao lotonga iupeli tolu la meko. Sao lotonga iupeli tolu la meko. Famuni atu le tua. Le atoanga le whaso ma le whantu sanga hani. Alo whaanga mai u ainga ma wo ai whaasiri ai. Alo whaanga mai le mana mea ma le whanau I tafuna I Amerika Samoa. Mole toi mvalo whaanga mwhamurianga mea asiata ma le tātou porukarame I le nei vaenga o le fiafi. Esi tātou waso whanau whaisi kereri o kako waso whanga uari. Maa ngai ai o se mea ai le kokongia. Hon matua antele ari. Pea watau na amantau na tutongi tātou masina fau ma whaso loa tuai lava. Eyo. Happy birthday or 67th birthday. Solinga antunu whai Enderman. Manue tele lea soifua o lau sunga Solinga. Happy 67th birthday, Solinga. Tunufai Enderman. We love you, Dad, and thank you for everything. Love from your beautiful wife, kids, and grandkids. Ma ngai yo fa mangu yanga ngi. E fai fo isoro le kokong ya ara umi. Ha pe ato mali le mai si tau fa pupu mai man nei tele pupu le. Ana mea ne yei ka kouso le use lo abuse I lava makako wan. Ya alo fanga mai asiata fo I tatou proclaim on te ya enivanga o le fiafi. Le si tatou was soifua kai manga ya kai audo me ko urua e le ya. Happy birthday atua Leiataua Petersen. Mari tele le tonga le 5 tausanga ele so. Tatu whamunia tu le tu ala so whanau o sia one and only. Oh. Ko alua ala. E sau mai luma a matariti se so o mai ele ngangu ai whai o mai waka. Ai ngā kui. Pele tina o ka maiki. Ka e sao e vave ai e esbrake nei male marwhai kau kusia uku ai ngā kusikusi ngai. Iyo fai ole hoki mai o ole hoki fo ole producer yer kusinga o mea. Tina o tamaiti. Atua Leiataua Petersen elona 5 tausanga alo whaanga mai lauhani. Pau ano le upulele mer kusinga o le hani. Ia and banana ka
banana and taro and yam yam. Alofa aloli'i, Betty and your lovely boys, Billy and Enrico. Oh my good boy. I'm getting hot. Ya alofa tu ai masia tai no ol tanto por kalami ile nei maenga ole fiafi fio lai. Ya ole se tanto wa so fanau ole fine ia Michaela Pamata Tunofi Lauvao. Happy birthday or happy 18th birthday, Mata, and may our Father in heaven bless you with all your needs and wants while you are away from us, and hopefully New Zealand's weather will be good to you while you're there. And please go take a picture with my brother Asiat. Oh, yes, you should. While you're there, happiest birthday, Mata, love from mom and dad, and your siblings here in Utah. Be safe, please, and safe travel back. Wow, yes, you should come and take photo. You should come visit me here at our studio. In fact, I did meet your mom sa malangai fo ia ma angalele fo imamanto ma futa Utah il fa moe le sa o malanga joy manuia telelo sumar vantu sanga Mata. Ya, ele so. Ya, aktangia mai lava ilo pulo te so lava siu tinale tamai. Yeah, enjoy your time here in New Zealand now, dear. Hopefully I'll see you before you go back to Utah. Yes, that's good. Come and I will give you some popo jam for your family. So, ole sita joba so fanda. Ole aso fanda ole tamaitai. La le ya Antoinette Fofonga ole fua fata. Happy 19th birthday. Ole alo fo ifasino ya estasi fo yo wo mamaya le tanto paanga le tua ole frito masanga fata ane done. Ya famaruia le tua ilawa onga mananga luenga alofa anga from your siblings, your entire family. Ya ina wasingonge maskeke umalina wa mese fo ni usila mesamo nei ya fa pe ausitalia, especially your parents. Lo fatiletu ya me se foi asiata mo oela fine mruel antonga o lo suiva tu sanga mo le toi foi malo fanga so ngal fa fenga inga ya fata waita fata mal fatua melody ya mo e foi le fine from New Zealand. Leise tanto wa so fan now o kai kili kai tough. Happy birthday youth pastor Katerina Dulua. Oh mana ya telefi tele aule. So for matua yo ule manino tu lavaita upuna e fa manuanga ona ua lanu fa tasi mai male ya mo fa manuanga asiata mal proclame mo oe pastor Katerina Tulua ya mi se fo alo fanga mai na yo matua ono tele o mau tele le faita au tele po o salo fasino fa fenga ya if that's the deal mo le tolo fanga mai yo matua mi se o ainga o malava ya mi se fo tanto proclame o tautai ai ele nei vanga o le fiafi. Tau lunga joy madan tau whamurianga sufu o maso whanau. What do you think? Shall I charge this? Now, se watula utala lea la u fautuanga lea. O te lo iloa po i ngā po i a mākou whaere kong. But we need to write first and foremost wha manino mai i o wolo whaanga. Ia ma wha pupu mai fo. Wha mon moli. Ya o le tausangal na le evatu ya manaya ya so soifua I'm happy o te fia lava peno fa yatu o isi fa fa lawe ko kongi me yes o le lava o te faia ilo loto le lei ya o te lo foi se pule o se tangata kerisiano i tangata lofa e la le talitonunga ia le nei taimi o lo o abatu ale so ninga fapea le se tutongi ya ai fa mole tau fa pupu mai foi ya la sa wai lava maslau sa wai lava la mama ye malito ai fa mole io you know 2 3 4 lines would do ya ai fa maritatu ngana fa mole lava ma faiona fa kilia mai lau fa sa moa ya like I said o te le loa po ina ya po me fo yo ya e nga fo mo both side wasala mai fo you ta I don't want to touch
Ia ai ole a ngai mo le ngai luma. Ia o te loa fia o mo to pe o fia to la to o ka ku fui. E vouta I dunga I ka ko pokalame. E vouta ka ko pokalame a e mana o watatau ona to tongi fasala longa o aso fanau. Se e fai mai sau lavi lunga ka ko pokalame. So kilo kwa la ka fa paro ka fa penga. A e mana o la e tatau na to tongi tanto se kwa I omi me ala lavi. Iyo, so kilo. Hi tauna iyo la ka ko fa msingo fa penga. Okay. Iyo. Lo fa tu se usa William Malfalitua I Brisbane Australia mal totel. Ka re sau o le love. E fai la o le sau o le love I lunga Facebook. O le sau I lunga YouTube. Ka. Yeah. Yeah, la what day. I got it. Le la wo. O le si facili. A fai te si la fia. Mana ia le alufu ai pe fa pe mon nei taimi. Ka quero sao ai me sori. Vai le sao le lava ri wa le uma lava ga ka ri. Yeah, okay, I got you now. Okay. Se kau kiria mai la nungor ka ko lenga se kau kiria mai la nungor ka ko. Se kau kiria mai. Tolo ka ngakari ele fa kwa se kau kiria mai awa kiri e nga saule la vi nunga. Yeah, okay. Kafi mai. Le I receive le what receiving ale loko. Now, let's go for if you think mana ya asi ai kako aro I per pa unga lea mongi langa lela umar kausanga ya kako suya I loret kausang fo. If that's the deal, show some love. Like. No, don't go for the love. Like. Mairo lim makua lunga lim makua. If you think kaunga I don't know if I maka ke kele me hari ma makua ra vai nga ye ko ki as fanga o mai so. Oh my good boy. Favekai Graham. Ai tanto ai meu tangata Graham Cowley, the man. There is nothing free these days. Asi e kalangoa me ali tangata. Siga ko ku ya Emma. Fe King of Seahawks next year. Ya. Lela ufaya kuwa. Le unga. Ela fa ko unga vavi. Ya. Fa pupu umai. Ya, ai la fa uman ni tausanga. La fa umayan ni tausanga. Ai fa mole fa pupu umai. Awosonga fa umia. Ya, ava ai le alofan nga mo o ko wo mapaanga. Ai e te sendinga mai e tauta ya. Ai tatu fa umayan ni tausanga. Iyo te wale fea mo ila tau vo le ngo ka musu vo ile ki waru se si fa sa kau lo au ma ko e fai e fu ko fake page e ko wo sungu mai awa nei tu pure na me awa nei ye se me tinga i se fa uma le nei tau sanga ia ono oro le tau sanga fo ia ona fai lo le o sina te tongi o le mea ke o fo wa lua ka usanga last year and this year ia oro le tau sanga fo ia I don't know o le te vai a lo ni as fana. Awa ole anto tongi rono winga ole a le te vai a fu mani as fana le ai so yiku ki ola le anga fa pinga ai fa uma le tu sanga. Te tu maralonga a hoi mai ka ko me I ka inga ko updates. On the island craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability.
Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga to whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongai na e pei o whatonga, prepaid, bilio le vai, bilio le moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi ona okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala, e o atu lava I le lima se lau lima se futala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out, e whamautu wai lau whatamu. Maratua, whatumu o whamaumaunga I peo lo swafa antoa, I meli po se numero le telefoni, e maisho le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatumu le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whavauta. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South Auckland. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island, using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Tabro wati leo motoe 5 minute ona dalo le July 5 ele tautua whaua walau Blue TV. Maisha por Colombia le tautai e ina nei vanga le fiafi tufifi whailo hantu o lea ua to ai tonu o le sa o le Godfather marielo kudingalo o wa to mai ale avea I mai Samoa. Ia e lupe matasila fa mai lea I taupe ona whaonga ina lo sua whalea. Ia polo sunga le Leiataua Nielsen Petersen e lungo le tātou programe masani ia fiafio stofi au talia I le tau so alo ia. Na whakainga le matua, ia whape football le whakainga bai malai ia siat. Ia whaafonga le kungu, I onga kupo mo ngai I kua fio Samoa, whawhio le kune fia fia nganga whawhakaima nganga fia fia. Ma roso I fomoho ma langi ma.
O vai tu lo sang fa manual no wa e fio mai tu tonu pe te su mai wa e fia pi foringa me se me manga yo la semana ya. Le vai lo ya o fa so fia lo fia wole bo ke vai ya. E ka ke mo le yo ko vai ya ya. A makaron ka fia a. Ka wo foi la lu pe mo ka sila foi le nga ke la van ka opule a. O e ko nge o kangi mo ya lu pe mo ka sila. Eu uma câmera eu meses foi não for covo ia na ficasi. Vai para me kangi ko i. Ya fa mala kangi ola ele mali ula kangi. Você vai lá com mali. Vai lá com pulo cope kanga popol ko inga vai se me lá kangi. Oh. Tole. Ave o ia ir kangi fa per ko inga so. Ale la ko na fa pe yo. Ai fa longa o kangi. Ai vai le kangi. Pero kangi. Au le ala me utu. O ai o le tangi fa pe o ai le. Ola manga ko le o maliu sa Wa bakula la le maliu ba ko le ko skamo. Se uso ho. O ye se uso puro. Ya puro. Ya bakula mo kangi fa. Mo kango popo se fa mo le ya fu mo. Se popo ko lo ri fa ye. Se lo ki la kangi. Vai la. No mata tu lai I le vai ngole o le si ila le o una le ke o una le o sau o tau fa pe foi le se tau sa ili po se new south me ai se fa mai senga fo le uso wala ngai le o me la ngai o maunga pu ya le na langa fo yo ngi fo ka mi ki o mauele ka mo fa mangingo mai le me ki nga va kula se lo ki ala pu e ma kai ya langa o le pe o le fa upunga le fa mai o le si a inga sau popo o ya I se tasi o uso a fa sala lau sole ma vai la ye ai o ke le kua inga la le kangi masusu o pe maxila o fa ka mi ngola kua o fa ku su se poco fa ku le mo ngol poco le mai le poco pulo o fa oi la os kari pulo o le poco pulo ku o fa ia vai la lisina eso so a poco o poco mo lo winga na o le ala mo ye o mampuro tu ai ya ma ko ia o fa ngo ka penga o ko walulo ai pe ia ngango vai ko foi ona ko foi ku pa ia mo ye Lila que kusa la fa poco e vai mo kupa kusa puloku mau kasi lua kolu ia kupa ilo o ko no wala kiro le mo se poku le so ora kwai wa fiu le wa di ka wa nga wa mo ke o se poku fa le ai o ke le fia o se poku wa ai mau ma sa o fa kai wa ma ke ia ke kai o wa ngola ko so ngolua fa mai e le mo se ke la ka penga poku le fa ko poku nga ngai lo uli fa mai fa ku le la que se longa fiu ke da ko poku o le ala no tau fa no longo tona nei le si ia te mano fa tai le fiu ka fa no longa ya no mate sila ai no tau fa ma wa tu la le wingo langa si o lai tau si I foi le fa mai e se le aka nga vaku de madiu tu lo le tu or malo ya ele fionga ia ai po le fionga ia taito fa mai senga fo ia o fa sifo pe o nei to ya so a fa le wasi ai ya le to ina atu fo ia e karangolo ia taito ngalu po ngalu bon kwal o kiulu la Ere ya se o kiuru e so ko inga tulanga na fufu mai business. A le na no vai tula fa pe wang ke mangi mo fa longo mai o fa pe sila. O le atara na vatu ala ina pe ye. Ai fa pe o uso ya proku ya le ai lo que va kula pu ka mai mau ale kangi mai ole mo kongo ya fa mo pa me ngo le samai ke o lo fa longo mai le ka ma pe kangi so Esila. Lai ma se mo. Pero kange lupo, fo. Ia, lai ma se le ai se mo. Tasi le tangi, e tai tu sa mar tangi foi le sta ma fo e kwale. E lingi ro ina. Kangi. E me tau tia. Ia, o yo le. Ona I vai nga fo o tu pu mai samo. Ia, me se fo io le ngata o se Sofia. Il pa wino le fionga le aki kopo. Ia ai o toi speu fa mai fo io le fionga ia taitu ia ai ia fa me se le nga ngole tua
Ya, mai le nei vai aso wala ngole la fasi for vai aso mai ni amatanga vai aso mani au fufuanga. Le lava me uma asiaka. Pa fo me o fi fo mo ngi ya bongo wa fa bongo la ka ko aso kofi. Ya episia e ka van fa bongo ka ko aso kofi. Ya be venga o fi so vai me wa ya me e mo la ka ko kofi ya lo ka kara ko ya. Ya, o vahenga e te fio mai. O lea na tau wha mai a tu le wha palo taino sa ilingo ni fina ngalo le tantou woma pa anga mai. Leanga o lea man tu fui tūlanga o asu whanau mas soifua lea e whai atu. O lea e whai, o lea free lo na wha tau nuina. A ua mawala le mea ngā wo ufi ue whai kau paraka lafa ke kile la wa mai e yasu whanga. Iyo. O lea lana whai la ofisilian ne, wa tau sanga ma le ova ma le afa. O whai ala vai, le isi tau, ia mangkua, ai aru isi whale whaasara na o kongi as whanga. O lea lana whai ele pāro te tau mai neo, utaru sanga atu, o ai e whina ngalo le atu tongi, ia mai sau lav. Ai ale kongi o la mea mai. Ia alei a whapea la amatana tongi, pe whaawau longa kongi. O vai kunga, so le, o la mai le laka i le whaafe lea le pofi YouTube and Facebook tangatei. Love o mamai. E ko kongi. Wa amata non to. Ia o fatu ia o au se ai le ai. Mana o fa amata de free e fa wa pe. O me ko o o le wadi ia ye ma sang ia me free. Le am ke mai. Ele o sa we mo ka kulele ma. Maka kikere mai. Ma rose ma. Wa ba. Ia o ke ma wa fa ara papakiwa o ka mai. O ko ruanga. Pe ko ruas fa ngor ka sang. E wa fo ele o ilo tonu fo po ai po asa o pe fana tu so te lo lai tau fia sem a le wori kong ai o kaun ka fia o Rose e pe ongo e pe fa oi ia ai te o fo ini tangata mare ma faina fai o nei mea o yo lea ia o le la wa tasi fa tingo ale ngo le fa wa le fa wa le fa uma le tau sanga fai fu ia fai fu e ki le mo wase por kala me ma ngai le ba ngai la lo ka sanga e fast food pa ka sanga fo ngai lo ba ko mo ko inga ia man ia fo le me wa e mai sa lo fa nga wo se menga ni ka sanga fo ile le te tau na amata e fa ngata mai ile charge le tongi tau sanga pe sia la lo mo lo lima wa fo wo ri ka wo pension le ngo lima ngo lima lo lunga ia ai ke rora ukara e te le tu pela Ike sila oi kanga kainga oi po ya oi. Ia me. Ole un pension a uma. Alo pape ai. Oi. Ai mai se ala se to ina le o patea taifu. Kama ngai ka ke fiu e fai ko e free li kai kai. E haru to tongi me tupi. Ia. O mena ka le fai free o la mako. Wa e menga. Ala bla iki. Ka mai o mo ka pule le. Ia la faina. Ole vaenga o te mana o ta matai fo ima tulanga fo ole. E me vai fa ko e ongo di mai fa mai apa amaka lima sfu ko. Amole tolo fa anga le prokalami. Mo o to u malava. Ya fia la ya. Ya la fa uma pelta tu sanga nei. Malo ko fa. Tu sanga. Ai ole ala a se to ilo. Le vaenga le na sa no mai nei. Le ila to o pension nga irunga. La pension. Ya alanga ka foi lang kilo ngai fanga ulai. Ia nga. Mo ka me kila ye le yangi. Como que anga la lo mo sulvar. Alanga la lave ere o maka me ka me kia o ngole maka me ma ku ora me kia o. E mo kwa ke fui mo ka proposo pa mo. Va kungi ya fui mo kwa ke an me. A taro fat. Ole vaenga sa manatuta amata sita fasoa. Ta mai tasi e ta. Oi, ki amisi e dia. Ia. Ole vaenga wa fa ma vai ka malo o Leon McDonald's. Ioi. Wa fa ma vai male All Blacks. Oi, pe mango kau yang ka. Ole wa out my nei. Wa quit ka malo. Ai ila uto foi tau wa tulanga ile ila va se taimi nei ai amata pokalami. E tangia mai tau FSSA yo la manatu ma tulanga ile fa tinongo
I le whainga o le All Blacks. Yeah. E fite na i o la manatu. Ngō kau e au ke li whai kau ai ke ua. Ngō kau e ngō wai koe le mea ngā ke li o kakai e lako they have principles e lako lava mga kumau kōwhoi le ami o kongo ma me kaunga whai me iloa. Nā tonua wa maua mai a Leiataua. O le winga le tui foa le vai I lunga le graphics e. Tato wa aila tato I mea tamapai. Ie. Ale au whaakasi me iese. Ale fia iai me iese. Ale lango iai me iese. Lai le o si kufonga le la au mai o whaiengi whainga debate. Wai manino ia. Tala noa le lei whai le la tala wa na oto. Ala te le article. E paua o langa ke mantua o ia le backline coach. Ia o le whaia o ngā autu wā ia o le kamo Scott. Ai tau te siri fia tangata mai lo o Scott a ia le fowiki. Aina ta alo whaatasi wālanga Crusaders uma le uri ia. Backline lesi ai mana duala le vava ai atua tātou I whafo. O lenka ko vava ai uma kua inga ua break mai le news o le coach ma le assistant ia Leon McDonald. Ma fau uma au ta alo e ofa ia au mua ma tura foa. Whamai ma nei la take fo ile le whamai. Ma ngai ara combination la uri ia. Ele ngata sa ta alo ai toe forwardless. Ai backlineless. Ia ua vaila ia. Ole mea foi le pe kako kilo e au ka alo uma lava a misangi usila ke le Australia ke fa pe foi Australia o ngai ka maka alo e fai ora ko pisingisi a le ora ko a o langa musu me fa pengi e le se fefe e resign wa le mea foi le lenka woki ka ko iskemi e se kupe ele se kupe ma a resign o ferie ia nga mokul po flau walango la ko kongi mele sa fa ia ele pela kamba e penga fa ko ela ko ela ko konga mo kul me sa ko fai mai le fefe foi fai wanga nga me ko e la fa la ele sia bongo ke le la va la me mai fa wa ya ka ko ya me nga ko e fai ya wa e reselo ya ke lo me fa ngi ka ko CEO o feo ye o ka ko wisi ka sa fa nga maro o feo ye mela nga e whakaua ngai foi a onga foi whanga upea me whapenge wai leer ka alo a lawa ye la ko whailonga wa la ko ngā luenga mea ka alo ma whaonga kaula ko Seleni foi la ko pisingisi wai le amsi se ringe le whaing pisingisi ia vai le a Richie Makoala tau ia uma mal o Black Sea ar ka maro pai laki ia e fai foi langa private va le foi le feru le ai solo ma e toi foi mai la utala le tūlanga le mele a le au tasi malo fina ngalo tasi le vai ngā tātou wolo iai taka sa moa o le to mumu ia soi e ka mo pera kara le o ono e loto ai to mumu ai lava manofo nofo ai to tonu wa te fatu la utala e ia le wali ila makua ingo esko ingo kuila epa ai olai lingi le puki ko inga lai faia uma as if olai se kimia e vo ba kana kwale au ngala ia le winga le fatu wai dinana watu ngale kwa sa fa i kasiar kala ko inga o kaya ko ke o yuka sfaki ke inga ya o kinga mga o kayo ya ale fa mai ko inga kaya o ka ke o yuka awange ya sesi kai o ka makako ia wa o whalongo mai le lua karanga fa mole fionga ya olo sa kololo e olo ia ngisi o banga fonga fa be sel board ya whalongo mai o ka wele yungi me fa penga ai ya ke lava o le main source lava le se ingol palaka le o whainga malo absolutely o whainga malo ele o palaka malo sianga e se ilo ya umalo I have done nela felturo tala I've spent so much time last week and the beginning of Vaseline to research at kui Samoa. E o langa sa fen mako yungi la kapisa pa ikea. Pa lauli me o malava. Ia e ofo I tumua. E le mafai e sa o whaakakianga la kaakia mai. O le yungi e fall back ai.
e peleskengi fo io yungi a ko Samoa wa ngai fili mai le port ai ina o tau sa ili e tunga e yai la se malo si anga pe e yai se possibility e mafai ai o nga fa malo lo mai e peleskengi nge yo yungi uma ia le port o le tadi e rei ma se malo si anga kusa pela mai e constitutional lakapi but to do it in reality Ile fe fa ka ngol me ala valor connection ba la kamale. Ele se sem fa ngala ko fa ku ku e pa malo. Nobody. Le fa la causa o ke malo. Fa mai ele se la ko ya. O mai lo la malo la to tu lo wele fa peta ti fa ya tu se e o te lo fo ono a tali malo. E tali mai lungo o ta yala ma meo mela e ta ti ai meo fia nginga. Ma tu mai la ya ele o mana tu fo le malo la to ya ina ia fa longo ku kanga ka pe e pure sa wa e tulanga le mainga pat or visidi ngumera kasi ale fa kula ukala la ko faua yala le tu ainga port fa pe ele ma fa tu sa pe fa pe o tu ma oti private ele o private ya pangi pe o private po ku ma oki kuvan La private o sa. O lai kuma o ki Samoa, I ele o Samoa, I lalo o se government o lo run. I le kaimini ngai, ngā o la ofisiri la. A whaapea ngai la ele se limo ma lo le melea. Longo winga are you telling us, ngā ora kia ia kupe ma funding ye ave I le vaenga lea, pole la kou. Pe avaku a fo ila e ai e kai fongo, ai e CEO, ai e peleskenge, ai e whoever. Fai e leila se mea la alai fuala nga ko fa pe ko ka fiangi funding. Kupe ka kalokele. Yes. Kupe malo, kupe nga asamo ako. Le administrator lako. Lala na iro tel tununga. E makua ka kaua I le malo. Na lato overriding al kele ngai mea. Simple as this. Kau fi au o nge ko e ve le ngo Samoa. Se ile funding se ile ngo. Se kau fi o ma fundings. Wa uma me uma la yai ka fi uma. Ioi, ave ese mai male ngole la kapi Samoa fai fo ngale la kapi o ko. Close down. Awon ko fa ngale ngo Samoa. Ioi. Awon to fa nga atua. Ma atu to malanga foi. To te le tu represent Samoa. Ko ke tu o ko ia. Ko sa kai pole au foi le barbarians. Alfisi di fole le walanga lenga sui le Mount Samoa la kapi Samoa. Sui le loko mai le failonga le malo I le kewila. O walua ngi kampangi pongi asosiile kongo pe lai me kupu me ko ile ngai. Kasi nga me ko kikile. Fai o lai ola pen me ko nga. Abe se la me fole fa ola me ko nga ko mo support for. Yeah, I don't know le winga na fa jole tala. Ola fo wa Samoa se fa jole tala le afa fonga mai ia. Tamatuai. Lai Samoa. To me, why can't you start something? Keke. Also sort keke. E lango uma. Kasi nga me wala nga. Keke e kamakwai. O kasi nga kiol me akongi. Or sort keke makamakwai inga e failola ko ke inga e aya ko fa fole aya pi mal World Cup. Wa fai se me ka ko. O nga la ku la me fola la ko ba ai mal la ko mai ka wa ku me la ko pusamo. Ia o kiki fole ka finga la funding ngai. Ongo lo ke ke lo pois se ko Samoa e fais ka ko sur ke wale fin ka ko nge fa sur ke kam foi me la ko yo lang ka ko le winga na de te tuai o tato wia mal tato por kalame e mantua I fia le tunu mai a lofa manko mai it's got nothing to do with fast and HRPP no Lala foi nga lenga o fa ko ke fanga le poa o fa sanga mai foi o ko e sauanga I coach Langa uma I le ma fo anga lenga o fa ku no o kile take side le mele ai o ke takinga le a fairo ka kuku e kinge ya me pio mar corruption let's stand together ka ko ku fa kasiro ka ave ese ka ko fa por kiki ma ka ko kari kongunga ave ese lo fa ya kula epa ave ese lo fa ya falo ma vaenga ma po ai lava ngai ke feiva yai ave ese la tulanga na ai tato wo mai o pongi le me fa yo mangu yalla ka pi mo ka ya wala ngai le ngaka ya o ko ele ngaka le aure ke mingi se mang Samoa
O lea iai whāngau la iki lai polonga mākua re kai miringai. Sacrificing their time. E avela ko whāngau I ka alonga kei nou I haka ko New Zealand ngi. E le whaingo fie a ongar vai aso. Usur maru lūr kai au esko onga. E ave whāngau e la ka pi whāngau ngā future manu Samoa. O le ana ka ko stand the fight kai miringai. We have to stand together. E ki ngai ana mea. Ki lia I or finga ngalo se tasi tulo o maier wafle sports tal no ela songa fi. Opu yang sa ngwai sunga ya Jesse Sapolu ila of City. Ia o ko Amerika. E involve le porkiki ni menge yole. Esa, vai kadir kamalo. Esa. E le se mea pe fa mai e fo I ke porkiki ai ke le lei ma e le ni me ka o nga mea. You know, o le mela le fa finga ka nga mangingor makar vai. Ia ja ulaia. O le ai se ai or se lau ko sanga le fai. O le o ange loa e kou ke kuku fa kasi kamakuai. Ai failo. Failo ale soro kiki. Nga o nga amaya or kou finga ngalo. E o pongi a koa e Samoa ngai Samoa. A kou finga ngalo fo ia e mau ke soro ke e fo I mama kou I. Ioi. Fai po ngel ma ko soro ke. Se a fai ka ko parade le ma ele toa Samoa ma me uma. Kau ke kuku fa kasi e fai me nga. Inga mori le waka ngana IRP ma le. Wala vana mea. E ave o le IRP. Mana tua le tali le IRP le na au mai le kosi umia kule e pale nga. Ale nga mangi ngor ka le IRP. E le a maia le fa le kongu ko por kalame ma ko fufuang. Ore e kau kongi mai e fuos ko fa sea. Ole ale matou nana va tutupi. Kere kupi. Nga va kupi. O fe wa fa ie. La ko e ka umai la ma ko le problem nga fa mai le help le maro e le help ka makuai e le help pai malafai. That's not our problem, that's your problem. Ai foi se fa pe mo le nga kali I CEO mo le observer. Mo fa ka le observer mo le interview mo CEO. O le mo kwa fa mo le fa ka. O ke le fa ka wai. Ongi kali fa por kiki man kali le o kali le me ka nga kali kali. Kuso kali alo fanga foi, kali alo fanga. Ai mange foi lo fa long mo le sau le. Po nga fi por ka nga fi o fa lo sa nga ya masi. Yes. Iko fo ya. Ole winga le leutu fa tu si sila o la o mai la le keiso masi. So ko mai ai le fa ma vai nga Leon McDonald's. Si sila. Nga la ko Leon McDonald's ele kukusa ele fe ka wi fa ngifo o langa plan ma le plan ar coach. Si la fi si sila o lo ko mai ma me o mai o ki a ko ai ele fa ya ma se me o me yo ki ka lo. La nga ka siar kala fa ya o nga ko me nga. Therefore resign, keep le la good friendship. Mel keep e sili le se fior ka fa nga wo. Ngai lo le kau kuri o ka manga kuri mele ai uma ai wa ka enemies. Ka ola ya ma se fa kula kala. Ia tia. Ina ua over ai o filifilia ma se kusa wa apalai e ko ave ma coach. Sa o musu au ke pisa mo le mele. Le anga no fa apia. E ese mai ele fai tau mar fuatia le tunu u fa pe ayo una atu tau stir se me le ala o kupu mai mele sa ye lo kari kunga ele kakau o nga fia alu e apalai se ivanga nga o ese kanga kaia nga alu fai le kala ile lalo langi o kanga ka ai kupeia tato wo ye avele me fa fai ngofie ele aya se sinkai kai fongor kai minga o kuila epa sa ole o le poa de foilea ko iki a nga o fesu ya ko akele ari sai ko o le ala nga e taking ar interview ma campo ma e ka ya campo ai o mai wori ia kupi o nga o ma fa wai aso fo kora iki a o nga kuli le mo e fa pele yo vai le mo la le ko le mo nga e ku fu le ku kumela ro kwai o nga varu le popo ma ka we pe ko ko mo ya se mo la ro kwai ya kalo e ka fa pengalo vai mele ya mas yes o pe le o fa la kala ke ya mas sa ko fa la kala kama ai ko tu ai se kiri mele fa mas yes ake longa li yo ma fa mas ngam a fo ile na o fa yantu ngo warninga kwa el por kala me mo ai le fa ya le la ko sala online vai fo ile topeng ngor ka usala online nga fai mai tu la e para so fua
Ai o sol me lesko. O sisi na mai le favenga o kausala online. Lenga fo ilanga la wala ko va vai mai o le ua mawanju wa nga ya ku fa so o makua yo make yanga le ku pua le. Lenga fo ino o loa mai le amatanga ina ua toe walu esiska ma va vasamanga ya ai la ko masi. Now, ole ale ese ngau ia kama. They're the same. Ai ave ese mai lesi ai vaku na appoint loa ia masi. O va pero ma fa, wait a minute. Did he really apply to become the coach? You know, le la ukanga vaku ngana fa fengo fie sa mo. Wala nga tumi. Ele se le mele nga fa ia masi nga kala nga fa ya John Campbell. Sa ole. La nga sa au. Kusa me alfa ngongoanga. Pe aka ko haru likingo mai o mea. Nga e haru e fai kala ka uresi. Pe ke ka mo fai ka ure mea mongi. Ale wa uma e nga e ko liri mai e ko haru ko apalai. Haru ko ngal ka kare pa. Ai e ko la ko fo ile e ko ka ku ma e ko se vir ka ngaka. Nga e haru ka ulalangi. E nga oi e ai kupe. E ola fa nga o uma mea fa penga. E corrupt. Ala le wa ko fo ya ko e ko ka vingir ka nga e haru. Ngal fa le. No good. Yeah, pa mo ye. Avole winga nande vat. Me foi le te vet doy. O ele que ele fa pe a meu la se situ no. A picture a fa pe ke kilo mai fa mai. E se aka pe no. Those are the real issues. Am I right, Leiataua? Or fa ku manga kun vele fa yo. A ko fo ka ile la ko fingalo. Ai le fa le o. Yes. O le fa leo la le o le kokelo ngisi le awai i lo finga ngalo. Ya me fo ka ulanga langa fo i lenga ka wa mi fo pokala mala fo ka ulanga langa. A fa ko kele ngisi o le concern le mele. Ma illa ko pore ngam ka pule. Ele o le mka ele wole ka e ya la ko e le pule po le ya fa inge me o nga yo. I lot fa kalinga pe. Tu sa mele wutu. Wala ya se ngar sunga tulo ya fa nga ya mahonri ma nga mahonri lang o wala ya se nga mahonri male nga di ile le singi mangkua lu nga di ile sa makau la wa ngoyu ku le pa ya o e moment ya okay ya sa mo kwa la laura ngoyu ku le pa ko lu ali ame elo le tinga ale wa le inga ro pi akau kala mai ku ai pi le ro kala ole le anga yon kala fa ku ole matualenga le o me so la share so le lunga ele fionga fonti tourist you know nga ole fia tu lo wa nga ole fia share inga man o kire wasting ai fua ya so kai mi malunga ka ko platform nga fa ka inga mon me ai nga o fa yaku le ai mase esenga so ele ma failang ka ko so nga lo fa pe ya mase ile kai mi ngai because ole me le ya fa ya mase kai mi ngai Porque o ese mal au. Pawangal me fai. Ya. Kang ka haufi la au, ka haufi ele au protest. Ku fa kasi la au pula. Ya, pawangal me fai kama ka ko malolo. Ka ko keke. Leangor ka malo ko ngwalia. Leanga ka fongo lo kaimi. Leanga mai ai milion ngale ko ai uma. Ya. Leanga ele unga ukala o ukala nga fai. Ya sunga ya monri. O mai lai le keisa al kamaro le fa sa la meu ke fa ko e sa wale upu la fo tele me ele vasia ele mase se vale ya fale winga nga mena le no fa ya tu ye o telefi fa anga ko winga lenga ua I already wo lo inga nga ya o vale ku lo wa le la ngola kala ngor ku spa ia mele o me fa nga ya le ngole fa ka ua e ma fo isia e fa ngutu lua e fa ngutu lua e ke le la ua ngo yo ku le pa nga muri yang la ia u fa suka o e ma konkupi o nga ke le wa e ko sa o le ngutu wa le sa e ka ua ya fa pe le o le nguku wa le sa e o sangai o le nguku fo ile e fa mai crucify him o le fa wa furi ku le pa fa ngale ngale va fa la fa nga ku le pa furi ku le pa fa le ke fa ya ku ma tu ale lo se tanga vai la ua whaapea la ia ua manga ia. Ai le roa. Lau fo mai kule epa sau. O lo nguku leanga e wha le anganga mua. Sau se i whai oe mau kalonge la pisi. Because I called that. It's a rubbish bin. Dumb. O pingi wha mau e wha rongo. E kaimi wha rongo. Pa se longa sa wai kule epa ngore wha rongo.
E mo kwa le ma se respect o kula e pole pisi ole. Nothing. E mo kwa fa ya ko le pe orang fanga. Ai se sila oi. Kuila epa he never does that in TV1. Sa le. He never does that to TV3 or any other TV Samoa. Lea luar kamalo le lunga. Posele kio foi ari. Posele kio. Even when I was at Radio Samoa. Le whakarangoa sko ingo kai ko yaso ia. Never, ever, ever. E whaonga mai kuila epa ma pe kau ai mingi la pisi. Awa sila Leiataua Samoa whaonga ngo o kwa fu ku le pe whailong whale kuio. Yo, wha mai fia yam kuila epa inu. Tolo, ha? Wha mai fia yam kuila epa inu. Ya. Ia wa sila le winga na le te whaiatu. Langa le ua tātango tongu ai lea. O lea. Leanga o nguku ia sa o lau le ngau i o kuila epa. Lea la ua haru pe fie se mea ua. Isa o renga ngua ka mau kui vasa ua whaasalapa i lea. Lea la ua ora whasalen toi o mai mai. Oh, le tai sili. Le tai sili. Aka mai lori finga me pe o lea. Vai ka ko ia. Ya na ka kango yo le o kai foringa kuso me yo ku. Ua vatua. E wha pea uma le merenga whai alau sunga nga masi. Pea whea e wha fonga mai. E leia se nga malau merenga whai. E kau whio lolo la le ngango whau. E kau whio lolo runga rilili. Leanga ele ko akile kusa wale o kile ngai la mea nga whai kaiminga. O ngā wasia solo e whonoti e kākou. Ai sa le iloa ngisi ngā mea. Masa was an international. Yes. It was an international media le Saudi. Ngai lo malalang. Ngai lo malalang i meleng fai. Ya le langa makan mo fasifa. Ale na le ala tonu na lai no foa screenshot mai le afo le mele nana sivai ai tango post lunga le mafua anga ua matua i o whaanoa no ai lava ua i o whaangoa e whaafewheanga e sau la lau mai le ngoi o le yungi ma le German ai all of a sudden ua e toi foi e toi tu mai mai toi siva mai toi whaamata iyo whaamata salamo mai le tunu ina ia lo fatu Kalko mai oi e fai kau ngai kule pe fia siva nga pe pisa ku pe mo le siva mas e se kai fa pe ya pa hi kang ya ke le se mo nga pa nga mo e matua mo tino al melena walanga o le na ma wonei e okide ele it's probably the worst fundraising ever in Samoa. It is ole o fundraising in Samoa o te loa a mawalalo o vai kai mi o koso wil pa helo ngai kam ai ina o tato wo fa ale tiofoni o se mawalalo lima sera wafi yes o le lima se lau wafe ai alu ai lunga le ono fitu valu iva e o al milionga. Malo. Ho yo le. La tato maralonga. A foi mai. Ia fa o tato proclame pe o fitau fa man se mito ai tonu mai. Ia songa le li lo ia il tato proclame ne fiafi. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project.
Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whamitoa nao le 5 tala tutongi mo tupe whamamoli pe ae whaungaina le PacificEzy mobile app. Olo avano foi le direct transfer te posi sao ailo tupe le tātu account ma whaatino la foi no tupe whamamoli lungo le telefoni ai ngā whamitoa. Ioe wha. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manau ia, o na o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo fa vauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lautala e o atu lava I le 5 se lau 5 se futala. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whataru. Ma le tua, whatu mo wha maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maiso le tuatusi. Molo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo fa voucher. Te mana wati lea ua tolu se fulu ma le fitu minute ua te nei le tu la e lima I le tautua whaawawa lau Blue TV e maisi o le porokalame o le Tautai iae. Paiva o le tānto ua tinu ule nei vanga o le fiafi. Fifia whailo antu o lea ua antoa la manto au vaa. Ea, ua to aito nu ule safo lau ule sunga le lilo ia. Sunga e Sauni Seleni. Ea, maisi fo I o le Godfather. Eo. Ia Leiataua Nielsen. Ile nei vanga. Me ke so ye di pe ka got Ferrari la langa o lango mai ai sa mo fa o win no le got Ferrari. Ai fa talo fa tori fio mai no tatu por klan. Ja, fatalo fat fo I o sunga ya Leiataua pe fo I lo to fa vai malai. Ya pale man fo yo le atino lo a pe on silam yo mai ko nei po klan me ta ya. Ngo aka le Godfather. Eh. Mangkua o mengi o Godfather ma God parents.
o se taito e whaalolongia kene. Leanga e vai wal kula fonga. E maliu loa le i mākua mo i a kamaikiki. O ngale me i mai lole Godfather e wa ai le kamaikiki. E peila o Williams, Prince Williams, Prince, I think, ia kama uno vale le o Harry. Wa ela godparents, e godfather, e godmother. Ia ula, ele o se kama i suafa le o ave le. E se la tino la oi. Kako amaka le por kiki kalo ia. Le ai. La yo le mana, o ula la mana ia le fina ngalo le. O ula, o le o te tau whaapea. O le mele o le godfather and godmother. E ave tanga tau o mali liu. Lai fatu ro ma fau wa pu mo o sei. Fa pe o pe fo ile le o ngi kanga ka la wa irunga ile langi fo ile o fai i langi la to fo longa. O lo ma fo ya o si ka mo ka mafia ka. Ya ia ma manto le si winga nai lo fo i ya. O lo winga fa kenginga o ma ai vai. E mele le pawa fa cheni. A leke le ngasangi e kake ba ai angi ia mai kanga kai ule mfainga faingi fai. Uso a hapi se Godfather nga maisia ia ekalesia ia papakiso peyole pope ekalesia ia ingelangi. Uso le Godfather pol godmother. La koi papakiso nga kamakiki. O la kai mi ingi inheritance al kamakiki o lo ia. E kaule su e se pao pa cheni. E halu kama Por kangaka rea. E avesa o ia. Ayo e tu so la ule na fa vitai e la sunga le loia. Awa ungo fa beo kama fo i o mali bo le va. E papel e mena kange ngai sila ngala ko e mai ho. Sabe ka maki. Le pao le sa mo ia le. Le na ngolo ke lo e mo ka ke era uri mo ngai fa nga. Fa mai sila fa mo le siata. Ele au re puangu fa koera ukala. Ele au mere pule or kako por karame or ko o singo fua. Tau te le pule mai fo mo por karame. Ai pau ala le meu ho mai sila le ai o ke ku malosi. E au aku ia ina mako. E kot fara na le di. Le la o ma fo fongi. Ka kia mai. Ko ka kia mai se foi mai malanga asau. O mo se kali pe la. O fia la ni na ia o pepe o fa ko le. Lai bona o la e fico pepe. O fico pepe o mo pakiso. Oi. Kono ke va te o pepe ngi. O le foi ka ke kadi. Ale phone malanga le lo ye. To mai ala mai ka la sunga lo ya langa lai fa mai le to tele. O ke mo ka te fa ka. Ya, wa saunge o ka le lo le apa. Ole, ale la fai mai, ole fai mai ia soninga tupola fa mai. O godparents. A fa sa mo ma tu tausi. Ole e feira la ukala. Longo winga la. Aka ku kana ngoi mereka or maku kausi. O ka ku kana ngoi mapu fangaleli. Ako. O ke de. O mo fa ka maku. Ia, o ka ku kana ngoi ngai mapu pulotu. Ia wala ngore ko kau kuria upure ole matua tu. Se mo kari wa ka mo fer ka le kia. O pali le cho. O ia nga le mafu angon me a ko ni. Le ina o no ana kadi. Ole. Kamaiki. Kele o kamai. Ba kulo para o kele lo la sila. O sila la le ka. O no fa pasi. Le kasi nga ka fara lo ke no sila. Ai ke mai va sila. E fa sang fa Facebook. E Facebook. Au fa ko la no fa ko foi. Fa Facebook fa mai. O mo kwa o ba fa nga Facebook. Ai dato. E fa sang mo fa nga e fa sang ko di sime. Pa ku ya ka fa ngai. Talo pai. O Facebook. O tangata a pi tau pula mai pise ma moi. Oi. Ale o to vai tu. Ale o ya o yo le. E a mai le nei so io e lau sunga le liloia ya o lau sunga foi le pule o fritupi ia walanga e o ko inga e va ya ko ya transaction na le PNC e mai nei vai so e me jorni
Le o se pule o le PNC ke fu fa pengi si yo ia pisia ke le fongo on ka minga ngi sila e mo lo sa la le interest rate ke le kampangi o la struggle ke la kampangi lo wa makanga liquidate la ko aseka onga fale ko fo ia e kulanga kampangi so me finga ka ke ngofo mo ka mafau is kai mi pa tio ma kampangi ile a fianga fo yo mengio ko kupe ngai ka fo le o le finga luenga ia kampangi mai ia kampangi I have no doubt ol kele o kampangi la lo le lisio o clients ale bank lo ke vai o lai fo ie finga luenga ko kele o alo ma fango sa mo pon kamari fo i ma falko ma ka sio la ku ano o le sa wa ia ma wa fa mata wa le ra fa o fisiri na ia batu ya o le bank wala nga kasi ia ka nga ese lo wika lo wolanga ako e uma ka ku inga si kai di ka fa ia ku inga ia fa isa ka loan ke di e pe o le te fa ia tu po le mea wa tolu tau sanga taluai fa tau sanga taluai e pe li miki man vaenga o te le o le mea e ia se kuranga foi le pi sau observation tati ia record so penka ai se kai me ke fai sau fai unga foi le se si unga o va ai mai unga fodi pe la vai me ka u ia ama watu apatita ingala ama watu tau tele masani ama sa fai ka fai ma rong ke kiri you know before you look at the record e pora for already ona sa va o you se so ma we e te ono va ve matanga ai foi le e tau palasi mai se tu petele pe ni se milionga io ma fale a o lo fa ya o e le fua la u fa unga i lo foding onga o kelo bankers e le ke ka ngaka le sa e lenda ku le ku ai ave male lo ko ko sanga ma ko reprocess ya wa seka so ya ula a fa pe nga ka ke lo fa ai o ke va ai fo ila i me o mai le required del bank o ke fai sa o ia ele leir kai mingi a lo ke vai ku le silua ko ko sanga pe vol mele ku pusa mo i ai kala fu ya senga ele leir kai pu e ka ke vai fo ila ko inga onga o le vai ngal bank lo ke yo ke vai ngal commercial ia nga kampangi ya au kampangi fo o directors ya mai la ko o ninga kampangi ile le kele la o transactions ko ngol va ngalo ki ya o transactions ke kele ai o ke kele nga la ye trust o la ye falle o ngi ka le guarantee ye fa ka ngo kampangi ya o le ka lunga la ka alo le palang afa tu le isa wa inga la tele fu le uma sa varia tu fa pea isa wa inga fu le ya wa wa isi si ma wa no talia ngo fielo no to no va ve matu o se fa pe le ke ba me ke ka ya sia kai ke ko ya ke lo la mo ko fa ka wa na ma fuanga ai se la ke vi ke ya nga fanga la tu va fanga tu kasi ya me la ele ninga fa kamalian ke la ku va fole fa ka lima no winga ke se ma kalsanga o lo fa mau ya ai le angan mamor ko pe le angan kamele angan suli ia malo me si fa ta yo nei fa mo la ngo o masangi ka longa le ka de o ia le dio ku va sa de pinko ia so la ele va nga na ta o le la i o ia i fe foi ngo le filo moso ina aso ia ka fa longo ku ia o tato wala ia le anu kamalanga o kama foi warm up ele o la vei packet ia le o fa tato wala nei taimi pala tato o mata upu fa soa lau sunga le lo ia te tonu mai o fetau tonu wa langa o mata upu le la fia ele tato fa soa te lo fo ile no fo le tonu o fa fonga mai tato te afia o le tu langa wata auto mai ile ungo le bail hearing ile fa msino maurunga le santa lia uma manino le tato tal noanga misio lau fa soa ile Crimes Act ia male constitutional Samoa constitution Samoa ai e sel faitau o vui to lo le fionga lenga pe fona sa unone ele o suppressinga tato fa soa le melia
e leo ia se ta finga o la lava so e tangia mai o lo ia anoa o lo vatu dungo tatou fa so mani se fo media o le so take o ia wa sila fo ile summary of tulanga ma le findings ale o mafua o le so take ile tulanga wata oto mai and o se expectation le sa yai lo sunga le loia me se foi le to tele o nisi le tu la fono e toi fa fainta fa pea Whaftai mule whafsili. And first I have to disclaim my respect to ele afionga whamsinu. Sa whaia le whaiunga. Mai o te iloa, e le o se case whaingo fie. Which is ngō whaikaua ku le whaiunga fo I whaiunga tustusia le afionga whamsinu. It's ua makua I alalanga I sa mo case ngi. Which is, I was expecting e ko inga ile whawhika uli le kula I mai ua valu lela ai masinga. Ele I maua lava se unga. And Sam hasn't been found guilty. So he is, he's still innocent, according to the rule of law. Did I expect le whaiunga ia whapea? I was 50-50. Ongon ngein mafuanga. One of the key ile whaiunga le whiunga whamasino. One of the key reason lango pikinga mai ngango mafau whauai e oi fo ise paenga le whaiunga. O le sefe o Sam. E le sefe Sam I whafu. But I was expecting, a whapea e grant le peo. O kua inga conditions e makua I strict lava. O ke le loa sa mo le kaimingi I New Zealand. If you on peo, o conditions e yellow curfew from pe o le valu le po I le ongo kai au. Ia o mai leo leo yasi o lo fali. Ia ku ia ku whaikoa. A o e ke kālanga benga fali. A o kai au e le mawhainga ia lui se mea e kakaunga ia le saingi officer leo leo. Those are the conditions ngō whaapea. E mawhainga impose. Ai au mai Sam I whafo. O ngā le meo ke ngō vai I have strong belief this will be a civil case later on. There are some damages I le case lea. O ngā peonka kalango e le siaso le Crimes Act Samoa. Ngā le kolu masinga e whaafale pui pui irkanga ka pea whape proven guilty. And that's the maximum. Now leo o le valu iwa masinga, ai lele guilty. So there is a damage. And this is, it's like really ua soli le whaavai. Awai ngi le vaenga se fulu po le article 10 o le whaavai a Samoa, like I lia le mai the rights concerning criminal law. Sa iai lai lo mangaku, a whaapea e au se wa ai la whiunga whamasingo ku lou lava ia le whiunga whamasingo. I le constitution of Samoa, he will make a decisions, put Sam on bail, release on bail, and strict the conditions. But o ke le iwa ai aku lava se vaenga o whaiunga, nga mention ai le violating all constitutions. And it's a serious concern ia ka kofo inge ngofo I ia kungo ifafo, as Samoans. O nga o le iai le mga koe whapea. O le kako aku nguu aku ko kasi, o le kako aku nguu fo I iai le whaavai. Au le ale me le fesili e le whaavai, pe ua soli e ngei ko ai ngā proceedings I le whaavai. Because e mawhai lava le whamasingo, o ngā ai le whaavai. O ngā whaapea I lola ia lea. O le case ngei ua drag, ua koso whaapakolo. And hence, ua lewa ai le official leo I le whaavai. Ai se whailala o kala I le vaenga o kei loa, ai fo o lau mawhau ilo ia le representinga ia Sam. There is a concept or principle called habeas corpus, which is o le principle lea kele ngā whaongai lo ia I so se akungu. Te a whaapea wa iei sesi o lae wa mōlia, ai le I whaamaungianga ngi mōlianga I se kula fongo. This is the applications where the lawyer can take to the court, include ai la se submissions, o le constitutions were violated. And this is where the court have to make a determinations, be lawful le detaining o Sam. O le legal term o Sam lai detain leo leo.
Because ele I whaamaongia lang sori kulafongo. Hence, ele mawhainga whaapea. O lau whaasala. But the contents, o le whaasalanga ni mele o le kua whaapui. Will restrict langa freedom. So, maalia whela pia vai il whaavaya o Samoa. Because o lango vai aku le whaiunga al whaamasingo. O lai ka uma iai maangiangia ma iai ngi winga fo yo Sami. Ngisi cases mua. That is double jeopardy. O leo wa whaonga ngi winga nga whaasala ai lea fo I kangaka soifua. E whai maawala po ngi factors. E determine ai le decisions in mele kupur kai mingai. But he has already served that. He already served it. E le mawhai I lalo constitutions, e le mawhai nga kangwa koe whaasala, pe whaonga ia elements o se salanga wa umanga serve. E whai ese whai unga, I le kangaka lava lea. It is like, a o mai se term whai ngofie, ua te fame, pa e le mawhai nga kako, o loa wha leanga e le court, ia lea fo I kangaka, e peisi anga whaasalanga ngai mua, pa ua umanga serve nga whaasalanga. Regardless of what happens, a whape wa umanga serve. E le kakaunga koe whaonganga. Okay. Malo whaptai. O lesi vaenga sa o mawaina mai le vaenga lea. O lai whapea mai. Ia morianga leo. Onga o Samuelu ua masangi sa sola ese. Sa sola ese mua malatou. Ia morianga tuai e te sama. But then, I laloange lava. O lo o sauai. Ina ua toe maua hantu Samuelu wala kosu e koe maua. And then they allowed him to be on bail. So lea la tasi le na factor na vatu fo I le councilor Sam. Fui mono ma se lau sa polo. Yes, maybe sa happen. Ai na toe maua hantu le tama. Toi allow winga longa koe ha. Lona toi halu itua. Ai se ala ua kou au mai wai tasi le na vaenga morianga lea mai leo fa mai. Or kamalea. E whae keke ngā kālanga I māsangi li so. A o lalo aia, lenga question na I e Saporu. But you allowed him to bail on that same escape. Ai le ole whakangar ka mingi. A lea lau kou le whakangar ka mingi. O lea la, ele iasi la, iai via vui le vaenga lea. Ilanga, tu sau te loanga, wale o ango iai le finding a vuis. Ale vaenga lea lau sunga li loia. Leno o whaitau atu e fesili ai lo mafofau. Kau ke koe fo mai ai safety o Sam. I will come back to you. Ai ei la vaenga o leno o whaitau atu le vaenga le tampering o Sam witness. O le popolenga le, langa pe fōringa mai ua I oe le whaamasingo. E possibility pe sa kupure mele or kau mwhai o sa mo le whaasese. But o le pay o hearing, is that necessarily I le mele? E whekau I le mele nganga I le pay o hearing? A whapengi o lai, e sa ongo whaikau fo I le vaenga ngai whape tampering e Sam ia witness. Ua prove ia le morianga o Sam. Ua prove. Ele I proving. So he is another witness. A whapela lai mawhau ai ke ua sau Sam whaaleanga ia witness. Nga iai ngi morianga mua nga prove ai nga whaifo e Sam le mea. No. Plus, avaingi the whole case. It's so political. Because o le whakamala fo ole o me la makanga. O la kou sa kau mawhai e pui Sam. And I will always go back o Sam le sosa leo ngai e. They fail to protect ia Sam. Lea lau a kupu e whawhikaulingi. So e le whapea la, a whapea was se leo. I was hoping the court will make it right. Because that's how you uphold the rule of law. Ele I whaamaongia nga tempering e Sam ngi witness I le case, it's a case mua. E paule mea lenga whaamaongia nga sau Sam, and that's how you seek justice. Nga sau Sam I lunga le media. E wha iloa mai le mea langa ke iloa inga. He has a freedom of speech. A whapea fo ilao lewa mo lia Sam onga ongi kala sao nga whaie e whaakakau ia ila kou I e masalomia. Whawhewhea le kala lengo whaalongo wapea nga whaie le kaikai o le ikua ngai tuloua. I le media e Australia o le ngā lainga maliu ia iku au. Vaele. That is defamatory.
A o mingoi ei la leo o mingoi ei la malo e au mai la treat fa penga ia ila ko fo e mo dia lenga mai lenga fai no le public. E mo i la wa maliu ia vai le. A o le so i fua nga suli. Sono fal tua mfana. Ma o le fo i a ma fo fa i wa fa le anga fo i ia kai kai. Ia le fo i kangaka. And that's meet le definition o le defamations. O le mea fo i lea loke kau vai, loke kau mawhai e wha malama. O le ko kusa le treating o kangaka. E le kula fonga. A ka ko ka ngofingi compare i cases mengi o defamations overseas. Whalua i Donald Trump e ilanga waalele. Ele i mawhai e wha amasingonga o nga ka ofi Donald Trump o nge move. He was on bail. A le wha solo cases. Ma Sam ka ilo pe po i aise Se Texas kam. ai leo waka ofi yofi ko kongo le whalpui pui. O le ale e pauan me ia o Sam ele se whewhafo. O ngau kei loa lawa iei target. E ka mawhai e silent ia le. Because of the drugs. Because of the drug news. Yeah. Yes. Whaptai a isa vaenga te fia, whalu te le. Leo le kau ki kiro fo le pe maka le i kulanga lenga nga whai e whamsingo fo le o le awe Sam e ku i se fale. A wako e ku ua whalpui pui. Kau ke lolo pra koe ngā whale. Ele o whai lomba i ngā so nga mga ku fo le pe e kau se me le whai lo se mea fo le kau wha maa il pa e kanga kan mele la kupu. E sa o le alau so ngonga a Leiataua. O ngā ia au sa o mafo fau. And this is where the political pressure will be on the government. Because this case is so political. Sa ielo o mafo fau. A kongo e mawhai o ngā whaise ora wha apea a le awangi al fionga le whaamsingo. E ngai mawhainga remove mai Sam mai whafo le whatpui pui. Because o ko kongo le whatpui pui lo lokai. Yes. In fact, ele o whaamaongia morianga le kaimingi. Ele apia fo Sam e kalingi o ngā morianga. Ma whai eise determination sa le court e peisi morianga. O le ka fiofia, a ele eise court case wha apea wailoa ai, e guilty, pe le guilty. E maaliela e ke au le mga ko le fionga ia, o le sunga ia Leiataua. O ngā sa kakau o ngā whaapea, instead of inside prison, pe ulu mai loi whafo. Ai, o i ngā lewa iei o our resources la iei e kakaunga facilitate ai le pei o le. O ngā whapenge la e su le malo later on. O ngā le violating o le right a Sam. Unconstitutional le kauwhinga o Sam i kongo le whamasingonga. At least that is another mitigating factor. E reduce ai le claim. E fōli lungo taxpayers. Okay. O so te fo i mai le. I le vaenga le tau te whaasoa. Whaamata o le a se va ai se mawhau o sunga le li lo ia whamasino ia Vui Clarence Nelson. O le si vaenga la na vatu porukala mem o i summaries a leo malatu wa whamau whamai. Ele ai se kulanga fo ile le whapupule ngai fo ile ngofor kama le whapui. Ele aingi o ngā mai ku mau, ele aingi mingi afianga. Mana tu ole wa ai solo umai vaenga ia. A ole manino i o la o whakarangoanga wa o whakarangoanga kua whawhingo Samuelu i runga. Tua whawhine matutua nei loa laku kuanga. Mangingo i o saungoanga ale kua whingo Samuelu ai to olua la umai tai nau mai. O sia la tuangani. E maua le mai lili tulou. O mengi o mai lili o mai mo history e history fo ile le mai de kaimi ora ki. Ale avakuri poki al fo mai ya leo le avak. Le ai masenga me o batu. Hence wale kilo ai fo. Male sila ai se vaenga o le fai unga a Vui Clarence Nelson. E grant ai se peyo li lalo walanga I know for a fact as a person o le ngo fenga ruenga fo i Mount Eden. Kasi le afecta ke le mawhaienga peo o ikua. Ai ke si la fia. Tūlanga o lo soi fo malo noina. Kere kanka inga kupu o fo. Le vaenga le na. A le la wa o fisiringia ngā rekote na au mai pei fo ise mai po se tūru. A le avakuri po kia leo. Ele ai ma se mai o Samuel. Tatu. Sa tau ona avatu se specialist. E whaise assessment. A medical specialist. E whaise assessment.
o le lipoki whailanga sa kakaunga ave le ko. But for the police to make such opinion whapea le se mai Samuelu le le kongo whalpuipui. They are not a specialist. They are not specialist. But o le whesilila. E mawhainko koe ke ngofai kongo yo. Without you committing a crime. E mawhaila reverse la le avangi, le equations. Alula oe leo le whai mai e le kongo le. Alula se engo fokasi e o mo se vai aso. Ai sau se mi whafol vai aso nga se i mo fosonga ia sa olo konga. O i le kele nga mai e keise singengi usila e kele anga koe a kongi mai whamasingo ia leo. O ngal me leo le avaku e umanga investigate avaku la ia le matwhaunga. A mai ka lais whamasingo usila. O i o le a e alula e wharisusu e ngama e kango a mai whaunga o le anma kome la whai. Whai umai leo kofinga. Ai sa kakau lava i le whamasingonga. O nga wa aipe a mai se fo mai specialist. A wha ape yengi i whamakalanga la ingo Sam e iei fo i angi ngase fo i o lea kaule le a whapea. A wangi whaalongo ngi kala. A waku specialist. E lauke assessinga. A mai se li poki specialist. A ve le whamasingo. I le kaimi e whai unga whamasingo. O laua ianga ia uma tū se whai langa whai unga. Pa a whape o leanga a waku o le viwa leo. Ia, e official le ia documents e waku leo onga lai waku i lunga le ia le Code of Arms sa Samoa. But that doesn't make it like e sao. A vai ila ia o ke alofa fo i le sunga ia Sam. O le fesiri la. A whape angi e kau ke tinai e iainga senga si o Sam. A e kupu se whaale kongi o ia Sam. O ai la kakang fiple. O ngai whaila o kalau le whapea umale isu o le vaiange fo i le sunga ia table tele. Le nga kupulong ko finge. Le anga avaku akarusanga le ainga e pe mwhainga pe o mai kua. Inge New Zealand. O le alan menga ye. Le nga i uanga maliu. And o le case nga they had a settlement. Yes. And confidential o le settlement la inga male malo. I say the government failed. And I mafa fawaila o le kaukalango le court, kaukalango leo. But it comes down to the government with the purse. E ko nginga ko nga settlement whapea. Au vai nei le whainga o le keisila nei. Wa uma tua uo fo ha ur whainga le whamsino ia vui. No, to be honest. Ai ele vuse mea la aloi fuor whaasonga ia walanga ele o sea kua. If we can criticize fia me, malona le pisa le taimire nei. If we can criticize kuila e pa former PM, why ele mwhai inga whai e se kala? E nano whai atu, matua u le fia uilana whai unga. E ate au. E kusa pei, one of the greatest lawyer na whai le tala lea. Sani Rivi. Na whai le tala lea. The greatest for le law. O le mea ngei o le justice le whainga. O le common sense. Yep. Am I right? Yep. Common sense. E vai e o ke whai kaua ia. Ke rola o vai whai unga lea. Ma kua no common sense. Tulau le a. Ma tua ese a le mea ua makua kuri e le mea lea. Ese a koa le. You know, I don't have to be walela move ka kamal pa next in few weeks. Masing fo. And ala na faya tula utala. O aku le Crimes Act. O le defamation le mo liad kamalea. For the first time. Ele amaya la kuno ka ko sa afai o angi me nga kalepe se mo mua drugs ba me uma. Ele amaya me nga as far as I'm concerned. Amo lia ku o le drink driver. Ele avaku ad mai ai lau fasio kanga ka whapea o nga sa e fasio. No, a whaia nga uma nga time serve se mea nga kupu mua. Mouma. E leipo la e fou le mea lea lefa kwa e offenda. Kwa e offendinga le first time offender. Yeah. So defamation ya Sam is and was his first. A le ma kwa pei o le kau pei o le la kau ke wawa ai. Le triple murder le nga sau me sawa. Triple murder. I pay. That's high risk. That is high risk. Yeah. Ala le of where is the common sense?
O ia ko inga fai unga fapia. Le common sense, le common law. Le Commonwealth. Le kono. O tau mo mai Yeah. ne ata wan mele pati. Ya, sa e kaua foi ke au le karaleng sango i Sauni o tapu jeopardy. Walanga kasi ngami sa lo fosi pa keri al keri lo ma fa un fa pe fo le lo fa nga le history e fo nge justify le melo kupu. Sa ka kaula ke o fo la wi fa musingo sa ka unga le nga me ma o fa nga inga. O le si me fo le lo kilo pe ai. Se la wongo fa i mo le anga sai ma kama ai. O le o se la mo le fa ya. O le si le konga fiki le o ke kilo le e ka ofisa mo ke lo morianga. Fa fe saungi fa fe fa ke o fa menge ya uma enga wo pa ula lo ko se fulu morianga. Ale fa nga morianga nge ke le ka ofisa. Pe ole mea fwile no utala no mo Moatoga. O ke alofa I kanga ka kongi la fonga le kungu. Because those are the grounds for civil lawsuits. For damages, e claim le damages. Mankua lai mawhai o ke loa o le fionga le lawyer law representing a ngei Sam. They are well versed. O mea umanga e whaonga, e whai ele argument. A maka mai o se lau fia e morianga. O le anga umai fonga, o le aise morianga. O le arko me whai, o le anga le ingo Sam. Ua whaasala le whamongianga ngi morianga. Because anga whaapea ngi ua avese avangoa, o le keisi ngi ua kakau nga uma. Ua kakau nga uma sa kaulonga whaise ora le court. Au mai lor keisi le numa. O ngā ngin mafuanga. Le criminal law peo lenga sa unga yasiaka. Le ua uma ia le kusa umang exhaust a koa ia powers le kong le criminal law I lalo defamations, section le cover defamations. Ngā le kolu masinga. Ai le ua valu iwa masinga. O le ala ko inga whaasala. There you go. O sa wapasi na yeah, wapasi le miki. They have no more power ko uai sami kong o whalpuipui. Because o loa uma ia masinga e kolu e whaima irkula fongo. Pe a pe proven guilty. Lele guilty. Lele guilty. Ai loa iwa masinga, loa valu iwa masinga kong o whalpuipui. Ai ile fesili la le yakawa. O le ala mea akupu. This is where a criminal becomes civil lawsuits. Asi sila fo ila Sauni. Ke roa ile ngaka no fai kau le keisi le o kakalo le unga le apui. Le fo ile fai ngore jana le. Everyone is presumed innocent before it's guilty. I la o kilo. O guilty se mi fonga vui. O fai ngor fai unga rea. O lo o taltonunga. O la o fai sile ka ngolo vui la o le unga ke mingi. Lo karo le lile. Langa o le misi maleva mai. Everyone o le presume innocent. O le presume o le upunga lo ke kulpuria. O le ala le presume por presumption le o fai ngi vui. He's guilty. And everyone think o Sam was guilty o lango for kong pui. So from the day one ngo ave Sam detain Sam be arrest ma ave kong pui. In the mindset of a lay person. Wa e guilty. Ngo e ngofo panka. O fela yai ia le ango le definition le fa mai yai because o le kongo le avangi o constitutions. No person shall be convicted of an offense other than offense defined by law. O vaenga se fulunga le article se fulunga le constitutions. Can you read that again from mole la sunga lo ia bem fena toi tango tala. That sounds so interesting. No person shall be convicted of an offense other than an offense defined by law. Sau lole article se fulu point 2. No person shall be held guilty of any offense on account that any act or omission which did not constitute an offense at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time that the offense was committed. Kolu masinga le fasalanga kangaka e. Guilty. Ai lewa valu masinga ngofo falpuipuia le guilty. Ua makua I solo pala la vasam war constitution. Ave mai fo I ole supreme law. E kausi le Supreme Court. Availa se si le, and this is the case
e le ngalo ia Samoa le keisi ngai I kaimi o iluma. O ngole a fianga o le constitutions. I whai unga iwa whai I le kaimi ngai. I lau mai kaula pa kikira kusabala usanganga saungi mo whakamala kelele ia whamsingonga. I have my own personal view about observing le case lea. Onga, I think, ole makua I ko akele lava o top officials. E kifa I le moni maua Sam. You know, and this is where we try and find an answer as reasonable people. I say wala inga le whanganga le common sense pe ngai sa ngoa. Yes. I say wala inga le ba I vai lainga le kula whango pe ua kakau. Ele o alo lofa fo I la I alo mawhanga o le a kula I maunka I kai. Because it can be 10 years later e whaile lawsuits. And the leaders who le ia kaimingi, probably some of them will not be there in 10 years later. A o la kula la ko mawhaingi. E wha soa pe o whea me o le awe kupe ngaka kongi la whonga Samoa. Makau ko kongi ila le damages lea. And even pe wha apea o le alwhinga lo le ali I Sam. O ngā inga ko mai masur malo. Okay. Okay, Leiataua. Ele o whenga ngui, ele o whenga ngumi ia menge I lau mai kaua. Wa, makau lia foi. O le hit and run le mkau. Wa. Ese mai li whanga. E kau pulpule o whaol maliu I minska. Ese mai drugs. Ese mai ngā sabiang whai le informant. O kela, o wheleng whai ngā peisi ele whai unga le al whamasingo. O wheo menge wha le ngā peisi ele le unga le ka whapesa. I lau mai kau. O le mea ngā lea lainga whai lau whamakalanga. O ngai kake kauma whai fo I lea e whaavasenga. O whea kongua mea ngi le peisi ele whai unga. E paule mea loke, it's like, o le upu e koia kia. Wow, la pisi ele whainga o le whai unga. O ngā ua su e mengi reasons e justify ele whainga o le whai unga. Ai lewa ai sa o al kula whonga. O le mea mua, the constitution was violated. Absolutely. And the Criminal Act, ua umma pewa like kong le Criminal Act I lalo le vaenga o defamations. Ua le o koe ingi pewa e koe hold, e seka ngaka o ngā laua opa mar koruma singa. Ele I guilty. Ele I guilty. Ele I lava ea le koruma singa ngā ngofo I ova pea lo ia wale ese case. Why are they keep holding him? This is an arbitrary arrest. Manatua mai sauni au manatua maanga lea. O I tonu ale na tupu ele keisa stama foi lo king fai popo. Manatua le na latu loka loa tuila e pa leo I le defamation. Ono le whalanga inga o le ngō kuila epa. O mara koru masinga. Langa lo te whai ato le iai le whatanoanga no whai ma king fai popo. O pesiri roa king fai popo. O le ala le umifu mai tolu masina asiata na tau fia ia. Na loka ia. Loka I le te wau wha maungia. O ke sawi fafo mala o koru masinga nga. Walu I kai le wha masingo ngā ngare wa uma le a. E uma wa time serve. Ai koe sa mangia mai ia. Right then. Wa koe modia. Le mea la le wa wharipuipuia ngai. I le conspiracy. Lono winga. Ngai loa le le kuila epa. Wa kuila epa ya ngale maranga ngasila fia le o le power le for my the Crimes Act ngale kolua Kon masinga. a umaloa a mai kuar kamar nga ai ko su ese simelia se ko fafa ko lo kai le ala ye conspiracy le ye kemi por ka pule e fatang e fa ole utile ile sa ven par mi mo so o laila e uia ile la ko abusing nga fo kaimi ai at least sala ko faya man my Crimes Act le Ngā musu ongi lawsuit. Ongi lawsuit ke u koe whasanga mai king whai popo moronga ai. O le mea whailan ngā e whaila o kala kaimingei. O le whainga mālo o kaimingei. Perhaps e de o lako o le a lako whiangai ma le lawsuit. Ia wai whai o kaimunu ngu e whai ia whamasingonga. A o le ofisa o le palemia. Ma le ofisa o le kupe. O lako o e whapea. Lawa mai le ora peon melenga kupu ia whipulea. Ia au mai lole ora fia se lau wafer kupe kong. O ia ave. Ele sa ulfa masingo lenga faier fa yung. Yeah. E kangwe kokong. E ave sa ole ora malo. E pei fia me male. E kokong ia taxpayers.
Ai mtua mai Leiataua. E le popole a o kako iai whenumia ingor ngi por kiki wa iai ngi. E le popole lava. Tangata lai lango le whaia mea pi o ngi. Lau ke le popole wai le kau vale ai fia me malang whainga malo. Yeah. E tau vale ai le whainga malo. So they don't care whatsoever. Paule me ia lanto o le whaamonga I lungo concerns. E ina whai se mau. E ka ule kungu ule si whainga paloka. Ua makua par pa keki e Samoa. Marekelo le lo suits. O le whakamala o le whainga malo fofo ka o mangi. Si. I have a theory. Anga whaapea ngei e leo involve I le HRPP I le case lea Sam. E leo kau lavi vea maingi si le HRPP. Ua levanga moves and motions le HRPP. Ua lose le trust I le whainga malo le mingi. La ukala sa Absolutely. because they can move the motions. Ua leo koe eise trust I le whainga malo le mingi. I su e loa mai le head of state. And that is something okay, mga I mentioned, because that's how you challenge le whainga malo po o sao lako whaiunga e whai. Ai le mawhaila le HRPP ngā whai kaimingi. O ngā peia o le kala le whai le law of equity comes to the table with clean hands. E o mai po ilala ko e move le motions. O ngā whapea le malo, wait on. Le la la mako ku le ia lola kaunga resolve le case le asen. Le la la mako ma fai lola le la fai lola ia fa umar case asen. Su e po ile ku o mon maungi asen. So e musu le HRPP lo ke moving le motion because actual fact. O la hea fia. O la hea fia ila ko malesimia. Avai ngei le ile kulanga le malo o pisa solo le ku ile case le. And it's affectai le constitutions. O a fia I maisi kula fongo pe le Crimes Act. O le a lale a ngā le Crimes Act. Pe awa pe ua soli e le court le Crimes Act e le vaenga le defamation. Mai, to be honest, ele fo ina na fio atu I Samoa pe sua tu Leiataua. Do you know Samoa? Wawavala yata I mawhau tangata. Am I right to that? O ka ngaka sa disbelieve mua. Fo ilele la makanga. Now, wasui walako karikong. E mo I ala kamarea. E mo I mo mau o ngā le treatment le si o ka ko Samoa. E kasi o ka ko e no e peika ko e kusa mo ngale ma card mythologist for a Greek ma la le winga la nga fa perle fa ko fa la inga sa wi Samoa. E fa pia. E fua I lau va ai e fua o kingo mai o mea. Kasi arva o Samoa anto ai am le totele. Te lo anto e maua nisi lai tali tonu tau alanga mai ma mea whapurkiki a le pisa maili. Wewela oe, no vai nei atu la vele am tarpo kala me wo whasoa tuai. A share mai e po manatu lei ena no fo share mai le kamai kilipi ngā le whaatala noa mai e pulotu ia limongi. A e sila le nei le ngana le ufa o ngā limongi kaimingei. Oh my good boy. O le winga la utala. So le matua la wasa le mafofa. Leiataua la utala mo. Te lo le me o fai e limongi. O fe ko or ka malo ia whanau o tangata ie. Le fai atala, le fai aku kala ia ia. Mai tātou ia I lea latu ai ngā whaamātila tila o le whaamāmasangia. O I foi la, tu sa o ana mea nai fai, ua tali tonu ai tangata I Samoa. E iei le mea langa ngā. E iei le whaanilo lilo langa ngā. Ua matua matamataita. Ua matua matamataita ia le tangata. A tala noa mai e fai o le lauasa vantu fo I le. Ulanga o le ngangana. Ua tuupanga noa, ua tala loa mai. Ele mea la ia o te le whai ngoanga tu lou le ngangana. O ke le whai ngoanga o lai kala ngoa mai. O lai tala loa. E alui fo lunga e tala loa mai le atuni. Wa sola le nganga o le. E to unu. E maari e vore mera te kua ngo vai ai. Ngo vai fo ai a kai mo sa ka polo o ka mo ka o ke fo ko ma kai fo la ile. Sa o fa ngo le ki a wala ngo menga fe ku. Yes. Fai ka mi ko. Awa e fe ku e ke le o ele akoko ko e fo e ko fe ku nga ki e lungo. You know he curse. Te no mo fa pia talo fai. Talo fai le mea. O te leiloa e apo le mele ta o le fa seva. I don't know.
What do you think? Yeah. Yeah, well, maybe that's what's happening. Asonga kongi fo le angwa ma fo loko ye. Langa aku ira ku. Sauni Leiataua. O uluo o tulo o lua tamali anga tupunga mai fio anga e mamafi pa Samoa. Aku ikele o ele aku. Leanga o Samoa o leao mamala. Mala elu. O leao mamala. Awa la nge e fia fa sa pilima ya Samoa. Awa ne e fia fa si uta ya Samoa. O nga ku ikele o ele aku. Mai ye o e makaisa o ele tunu. O le mela le mawa. O le sau. Ya e pita te vai e tunga e tu o le la au e o ia. E hon. E o i. Na le wingo na ngambia. Savidi. Ki nganga le savidi le o i. La ko ka sera usiri ke o ngalo. Ya, so no ia le ato. Ole o ke mi le sa molia il di se fo le moli anga e balu. Ai ko aku kai mun muri wo withdraw ma ya mori anga valu wa be sima mori anga valu le lenga fa le peyo li se ma ko e kami ka ko le me ya ai ko fa ofi me fo lima ola le o fe o fa la o fe le bala wa ese me balu nga ma fo me umala wa ko fa ofi me lima fo lima e mawhai o ngā whai a kūlanga whapea. E whapea whai New Zealand. Ave ese isi morianga, ai awako isi morianga. But a whapea nge o leke le kua le defense, because prosecutor can do that. A whapea nge o leke kua le defense. O leke kua mo i la koe moria. O i ngā loa la a whapea loa, a whapea ngkalangoa mai lela ave ese le valu a waku le lima. I agree ia council se lua. Good. Ai a whapea o langa au mai pe whapea ele i au mai se whamakalanga le council, le defense council. Ai leo whai mai ia, leo makumali ave ese le prosecutor leo ki kalangoi. Leo makumali ave ese murianga ia vat. Ai au mai murianga lima. Kai mi konguanga ka kaunga strike ai lo defense council. Pai sa oia. O lan minga le au mai ele kai mirenga mai le vat. O leo koe awao la pisi. E ave lola ele kau sanga whamasingonga. There is no merit in this case. It depends for ipo a morianga. Pakaika inga ia morianga mawalalo ia wapea o le nga e kango polo wakari. A le nga waa ia kuwai. A ke ilai o maifonga whamai leo ke le iponga. Ngau kangoa o uia limanga. Ai mo ifonga o la wale anga nungu kulka mai kiki se kulo. Ave ese la ele o le po. Pe ave ese la ele o se fasa o se molianga maulalo. Ai va pe ai. A ele admittinga la o le nga e kango vai o le anga nungu. Le whaimere foma i o le mangua le wako pulfonga lo wakali i e mafua mai le force. Sa e whao. E mawhainga whaikulanga whapenga. Pa ia au awa pe o cases ngi, especially ale case leo le hit and run. Po le case lea Sam. E fo ia witness ia I think ua political ke le whainga le case. And o ke blaminga ia le loia sili. Ke blaminga leo. Do we even have a lawyer? O ngā le mea whai lea ua whaakanga ia le polo kiki sau kukongu. Instead, just drive the case on the rule of law. A whape a waku e le ingi merit e justify ai le whao ngāo resources a le mālo ma taxpayers e ku uai SMI pe whaalo e fo ia kupele kung ue kukongi ai prosecutors ma. O wangi i koe maingi si evidence. Kele i o isi cases ingengi usila e au mai. E ui lava lai ai evidence e kāua. A wha mai le prosecutor e leo meet le threshold. E leo meet le threshold e mwhainga avile case o. What are your o fisiri leo te tau vatua Sauni? Walang o leo watato leo lua ele i maua le leifu se mafso ta inga man le sunga unasa. But ile tatou lava whaasoa. If this was, the case or what happened mai le pay o lea and in terms of le tu i lau sunga o le loia, what's next?
what are other opportunities? Or is there an opportunity? Walanga ole fei ole fo ole appeal le mele ilunga ole appeal from ile afo district court. Ilunga ile high court. Ole sesi me sesi. Is there another light at the end of the tunnel? Ongo sa wet kamale kua before ile kausanga fo le sore ko uyai. Yeah, te au and I heard a lot of people fa pe mai la me kele alu fa le case Sam. O le kala a pela amonga faile o la ia mo se mera o perfecta ya kia this is a case that need to have a lot of judicial review and that's another avenues in whainga whaonga kami judicial review le case ai ka kaulanga ave judicial review e base ilunga o le the point of law and le ai se point of law piko sili anga malos kangosa or constitution Right. Constitution's Mal Crimes Act wa expire le malos anga le kong Crimes Act o le ala le me ku umia SMI and even for the constitutions wa le uphold the constitutions le right o sam to justice onga o le wa over male kolu masinga wa over fo I male malakulanga fa akulanga inga fa pe ka kaunga hore se kanga ka pe detain se kanga ka ilalo se kula fongo ise molianga o laili fa maungi inga so judicial review. Wow. And there's an opportunity. Yeah. Ekele I factors and finding ave walanga ole pe soli to le constitution. Soli le fa vai. Ko le ya ke o le ko yese I'm trying to understand pole angile le ko inga fasalanga ave kanga ka le wa over so ngo fo ko fa pui pui. Ai o mai fonga pa wale ole ava pe le charge la ye yo defamation. Yo la fa mai le Crimes Act or defamation ko luma singa pe ava pe proven guilty. I lele guilty alo wa umit fam. Wabalu machine already. It's already 8 months. Plus another 9 or maybe. So and ava pe mai ngila ya leo. Va pe mai foi la ia leo va pe onga pe melenga e sa no mai ai o kamari ai nga records. That's double jeopardy. It's got nothing to do with me. Yeah. Ava pe la kalango mai la in menga. E fa fe fela pe ala langa ku o cases yang involve vai sam collecting ala intel la o fa pui ai ngi sirka mingi. O cases langa e null and void. And you see the problem, the whole problem is going to be big. Because if I pay umanko whaanga le credibility on the information nga collect Sam. If Sam was a intel a leo, I loko ka ngofi ko fa leanga le intel. So in other words, ele credible la information ngo whaanga lo fa pui e fo inisialo mafanga o le ngo. Ilalo drugs. That is a good. That's a very good point. Ko kakala mai. O tangata ia sa ta loka ku onga mori mago se. Ko yo I foi su umar melia. And I had my right to say that langa. Fai ole ola ko condemninga sem for my epepelo ele o se informa leo informant leo nga or fia eva ko sem la fai la ko eva nga yo ko le fali. Le wa ta loka ngisi onga o so soange se. Ko ifo ko su. E mawhai e lo ia, lenga kuku fo mo ia kakau a whalpui. Onga request I leo release under the Freedom of Information, so privacy laws. Wow. Po ai la sources ia. A wha pēr lo lao sam. Onga wha pēr lo ia lea. O lea ko ke mo liar kanga kanko whaanga e loka in mako client. How credible are those informations? E fuar ko avenga o sam ile court. Taro sia ai le fa le tino va ai mai nei fa masino mi sa mo ma I nei information ma lo ia ma le mi ora tala taro sia ai mama o la to loto wala nga ole ma nga yo ole mtuam Endole or kulanga foi le pe nga ka ko kalango ai ke lo vai eso. E a la ko ngi e a ka ko ka mingi. Ai ole a wa ku fo ingisi kai e fo ingisi ola ku mai ave ma fa singo le ku. Ole a fa fainga ka ele kai mingi. Le lumanga. Okay. Ai ka kiri o se saungi
Se kanga fa makara mo e ka mako le traditional review le fai. O ia afia I le review le. Ko so traditional review la le alu sa o e alu foi la lunga le Supreme Court. Si Taylor. A fa pela le wa and traditional review normally ele le Samoa on a constitutions. A fa pe o se vaenga o se fa unga ale fa masingonga wa afia ia u right here fa mai le constitutions. It justify ela le fa judicial review. O me vai la nga le nga pisa o ai le swing o kula fongo ia ko le ko fa ngi ka mingi. Onga o le constitutions o le fesidi o ai fa ma dual constitution po ia va ia Supreme Court. Ava pela ia afia o your right as a person because on melo ke fa longo ko ai o kausa mala mai as a collective. Hypocritical o le approach nga fa pe collective. Pe aka ko va ai ngile elections. Ele ma fai e au. Ngo fai aku ya oi. Alu pa loka ya. That's your right as an individual. E ke fai ia oil fa unga as long as it's within the perimeters o kula fong. Ko fo emaila ile judicial review. Ava pe ele o fa pe o it's proven or violated right to SAM. Ilalo constitutions. Again, or falu ma singa le o ngofo ko ngofo pui without guilty or violate a right to justice. Or le link linga. Does he have a right to justice? Yes. Has it been violated? Yes. By what? Being in prison for 8 months without proven guilty. O le kula fongo lenga fai mai ai lenga la koloka SAM. O le Crimes Act. Ilalo defamation. O ava engo defamation lai fai mai koluma singa. Pe afa pe. Lea laua violate ile right to SAM ilalo constitutions. Therefore, avilora judicial review. O le la malo se review le pa mala ko finding ele ko ko SAM ko fa pui. E kala ko E kakala la malo singa review mo. O le makwa makwa Supreme or Chief Justice for esi tinga le ila va mai e faila le fai unga le ale fionga famsingo sili. Pe avakula se singi. O le mela faila o kala it cost money. Ile ke le ngi ma kupe ala kausa iling kupe. Even if it costs money, I have pay my famsingo mi ko. Yes. So okay. And that's the only way la fosa uni sa no so nga lo ia fa pe. That's the only way. E mawaila mi ko me ia. Yeah. E ko e fall peka. Ile mele lena alanga mai na wa umar fatar no nga Samuel Udunga Blue TV. Sau male mar sau nga ale sui pale mia. Ole a avaku ngi kanga so su. E o ofo ia kai muringu ui cases ngai. Ole haka fo nga. E feika fu el au papa. No, and I say this with much respect. Yeah. Peango fa ku sa uni. Mala fa so. Pele fia mai la kongi. It doesn't matter lenga o kele popolo yo feelings o kele move on your feelings. Alo winga lena fa tu la utala ne. Ele o kele questioning ang yo la ko ka mamai. No. Kwa ka mamai I don't question. Do you know what I question? Ole pa maungi. The integrity. The integrity. O so okanga. And do you know why? Because of relations. O so okanga connections. Lenga fo yo sa mo ai. Mia ngo la ku fo i mele no walo i sa mo ile malanga Jacinta Ardern lenga malanga ku sa mo. Ile functionaries a fai lima. O e vai minko binko ya mana i fa masino ona na mai ya e ino mai ya au tafa i lalo i fale i na. Te mo fai le ava Yeah, I'm seeing all my years, I'm seeing all more. La vei my boy, I shook his hand. I had photos with him. Feel al sa tele. Feel ya mai puinga ma, you know, vai aku fellowship mai ma ia o no ia kampangi o ia Yes. Ai mana tuari e tatou ia nei. Tu titia e se lalangi o lai ia. Na pom sino. Ele linko. Ale la no va ai o. Ele fa pena o kire I never question no lato atamai la they got the knowledge. Ma le wisdom wa umanga ma mea ma failonga. A ole mea lea e fesiringia. O le fa maongi. Le anga ile ola kongi angel. Yeah. A le mana ia la na lea ro wata to to o mai fo ile tau o mai ngai po ngai paralangi. E ui e alu ile kupi. Ai alu ia Yesu e le mesa.
E sa o lea lau sau noanga. Pe o le mea nā lea lai fu ona watu so uia manatu. Anga sa o le whainga le amakanga. E le o iaingi ve singa ngi vai kaini. Anga wha pea fu i sa o le whai unga pai kaimia o le run the case. E le o se kūlanga wha pe e o mai whonga o wakupalangi e whai. And I totally agree with you, Wasiata. Bang fu i le sunga ya Leiataua. We keep saying we are independent country. We have to look at the whole and in the holistic way. E mo I leka o ke independent. A o le kele o mengi e whaonga ka kwakungu. We are depending overseas. So in a way la o le avaku fo I le alofa ia kungu I ngei. We are taxpayers ia kungu ngei through our work. KiwiSaver, everything we pay e yele tax. And o ka miuma avaku ele so swang ia kungu ngei Samoa. That is count as our ole kongi ka koma. Yes. And in fact, e fuli, apart mai I ngongonga kupe e ngongo mai ia kungu pe o sainga. It's not free. Olai ko kong. Ale na whaftai e olo I ma pokalamina sfalile. Tātou winei. Ono le wala tuai tātou masini he X-ray ma mea umai a watu fua lawa watu nei wha mea alofa lenga mangingo sa wanga olo I New Zealand uma olo papa au whaftai le tautou tua. Lea manga ia kuwai e whai mea alofa tua. Tātou fo I mai, ona ofisiri o kipi pisiringia ia te oulua. Ofisiri le alvaenga mua le no whai atoe fo I mai ai. I le saunga le mua Samuelu. Ka kia ia la le o whai unga ngei ale fionga ia vui. O la ofisili ia ia le manatu lau tele. O le ase lua whaato whala inga. O whea kongu e ongo saunga le mua I le soifuo Samuel. O fafo po o kokongu. Manatua mai. O le keisi lea. E le o le vā o Samuel ma li mongi e le o iei li mongi ni me momora. Langa ele o whaiar hit and run le kaimi ngai. O le mele le kupu. O le vā o leo ma Samuel. Whaaleanga e leo e Samuel leo o le maunga leo. Lea la, e koe loka Samuel, I lima o e ngai a whaaleanga inga. Pe a tato tala noa I le tino mai o le mele ta o toi nei. Now, o whea lai ka kaunga ko worry rai. In terms o le saunga le mūma le ami o tonu. Shall we worry leo? Or shall we worry I ngi kangaka ka me milo I kua drug ring or whatsoever or the public. Ola usiri la amaka mai ani atawa. Se kau pesinga manga va. Se koma ka. Ole aso pinanga. Olo poringa kerenga le ia. Pe aka ko kilo le mele ko pungi sa mo mele le aisa. Ai mo se kele o la ko ole ko fe fasoki jesi. Ole polenga la nga uia me foi nga le inga mo ka ma o manga kule le mele pe ave sa me ku. Onga afangi sa me ku. Fengo fianco con isi fengo fianco con isi se ka la o isa ya le foi se me ya sa. Digicel. Mai fengo fifo ka kilo ngi mele ku pungi le. Ele fenka. Ka kilo me ku pu kalo ngi ele fenka. Ai a fia la bola isa. O polenga la male mo sa ngole mo sa. E mo kwa siringia sa mo. I lo mo nga ku folele sa yepe makare mfainga a step in malo e mai sa mi fafo. Nice. A mai sa mi fafo ku o si o ngai New Zealand o ia ba tau ma Australia ai pe ngi le la kala. E de mfainga solo ma sa mi ngai pe ku ya inga pol ku ba inga fo ngi a ku le e fai ma ko siaki Sam pe faingi me folele ku ba president ku le ba sa me lo me la di Sam. O e ka ui a Samoa. Ele sefe. E mkwa le sefe a ia Sam Samoa. I fafo lea. Yeah. What about inside? E o foi kong. Okay. A o ngelanga ko puse me a Sam pe lan ka kalgoa. E o so se ngase o Sam. Ala ku se o lai mai Sam ala ku lo fa uma. Instead of la ku soangi wa la ku ngai Sam pa. O ko nga melanga ele sefe ele te ko sa ele se fer ku ngalo ele se fer ku ngalo kala mai ku pe ave foi ni fala au pe ave foi fala mento ele u ba tu wa
pe lai ki ngale ulu e bako e ia ingu ngea sporo i se ongo ia po para au pai le ngau le fa mai ia o bato sa ka kiro me ia bako ka fa su el maliu e ka kia i lava ka kia i lava me su aku maliu o le vonga disappear ia me sa maliu o kanga sa ia ki au lai e le sefe a me sa el case le mo kwa kilo mo ia ko un mele e kaula nga fai le malo a ka fa mo le langa ele o ele mo se fe sa oh yes o le mu o le ya a fai o se me fo le ala nga fai le o ngol fa ko nga fo le fa masingo ya yes se fe sa a ve sa me ku se fale a ve sa so a ku ngela se me asa ya o ko ke le fa le ko ko ke fi fo so po inga po le nga fai a o foi fa kongunga e ke aula ia i lo mo nga wa e fo ku singa mo fai a mai sai fa fo a mai sai nge ngusila e ka ke lo inga fai anga soka inga malo soka inga fonga nga ale i se awala fo le e fai ngofi inga mai sai la lo le se funding al malo po la pupu inga malo a mai nge wala nge fai nga fa nga ku vai Ai monitor fo e leo po fela vai di sem e lo mai le me le felo ise mana ia lo finangalo mana lo no winga tangia me finangalo le ataua ele se fe kokong ele se fe fa fo lo no winga tona ia se special ia inga foi le polen la so finangalo lo sunga le di loia ki lo manga kua le e vai ange foi fa fonga ngale ku uma pa ia malu le fionga ia luanga lau ia le foi sakanga ka vale inga i pe umal ka siva iva valu I think yes and I will try not to mention any names but e ke lua manga kua inga kanga ka sa involve i theories yanga le foi inga mo lia ile alo le afa e ia ilalis le nga umai inge for protections ako fai kau le kusi ale sunga ya kula epa le nga kusi I think e langa booklet sa published ele leva kalu ainge mo fai kau ai nga sila fia lo kula epa me ankup vili lo kula epa ele kom singa ngi sila e organize service ale kamale malonga ainga ngai lenge ngi sila ka kanga and it was 99 iva ngakup and it was to do with safety yes because ole songa ya alkisele nga fa ole maliu e yaila malesi and I will never mention the name if I penga le mema fainga fa ya sam the prime minister has a sole authority because according to ikuskusinga kulepa he seek refuge or kamale in New Zealand because wale sefe samo but okay karkongo foi le sefe ya sam Samoa in or out of prison e kau feo lolo ku ulfal pui o ngalo ke va ku fa unga le alfa masingo e isolate ngauia but at the same time I mafo fo pilan melang sa ngoia le yakawa someone might give him something if I be poison e ka ua ia la pe afa pe ngi e kau ke va ai o ai kangaka ia e against ya sam is not the rule of law because a law umang exhaust le vaenga kasi fiku our crimes act wale ko yengi pawa le or kula fonga ku ai sam pe afa pe kula fonga le lenga charge so it's not the law it's not the people of Samoa against sam it's just some individuals e maululunga ia malo lele umanga oe like in other words ele umanga o ia fuli sam onga ke iwa fa ilo sam me la lo kile manga o ia ilo le ku e paula le wala pe o sango ngali ata e mafainga faina me le mai o sam ingi e fa akali e yonga morianga and that's why I said from the beginning wa levanga ka kaunga faise order le ko speed up le case le aka ko mafofongi vai kai mi fainga paloka e ka ofi umangi si case ai a mai case o fainga paloka fai mo why don't they apply the same approach le case sam inga ia mawai se malo longa le ko umale ma mau foi sao ava pe o sam me alu fal pui ave fal pui but
leo iva masinga, leo valu iva masinga. O le ala kula fonga la koe loka. Are they going to make up another law? But e mawhainga whai le mele sa ngoi le ya kaua o ngā o lea whainga apalai ngisi vai kaimirenga mali wai luanga lau. E au mai ei le sa masalomia fo i ngā kau inwao. Au mai ei ngei. O ngā o le mafuanga. Ia auange i contaminate ai le moli mau. Aua fo inge i ka mawhai ave ese. Anga au mai ngei le ia le fo i kangaka. I'm not gonna say male or female. Ngā wako ngi ang moli mau. Ngā whai au ngi moli mau. And o laiko kongor kusia ko le epa lenga kusia le mea ngā whai. I think I know the person that you're talking about. Ole mana ia o lo fina ngalo. Whaaf jai wau jelo fo ua i tātou i tau lo mea o le tātou porkalame. Whaaf jai fina ngalo le a taua. O mga kua ile kala fu ile le anganga fu ile whaere ngā ile mai fu ile le a kipi ka oko kipi. A kipi o kia ka oko. Mai, wale nona puna mai. Mai e wha koe mai rir ko inga mai e or ko inga a kipi ka oko. Ai aka oko e kipi. O sa wale nona puna asa o le mea. E mana tua. E maa lia i o le mele utatu iai. E matua se lau pasene lau whira ngaro le i altau. Langa wao fo i whapena. O lea e peye ku usa mwelu i lima o i lantou. O lea lantou te whetaui. Ia. Pea kango ngei au mai. O le panga rea sa mwelu le lau ke pingi ngei o leo. Ai kusa o le mea kupu. E pingi. Koe awi koe ku urwhano lau pa. Kusa le mwe fo ia koe limo au whili. That's how I see it. That's kusa mai ruma. Ya, kar ko ngofo yo. Ai tamo mai. Kusa feel si kama kangi mai. E fasia o pe tanga tu reality. Se o polonga fe a o le male. Ngale aro ma ia a mele ko fo ngofo yo. A mai fo ifaf. Ia waka alfidi. Ai se fatu la wia. Fa tairo fi ngalo fo ima na ia le o sa. Ai la fa ya tu la utala le. O wiki lea fo inga saua ufa asua i musmusunga lea nganga. E le o le kaimi piko i dangerous le nei. Why? Lea ngau lele i whaia le malo le mea kaumwhai. The moment e whakango ai loa le malo e whai le mea le kule ia koe la kungu uma le mea ngala ko whai mei mua. E a vaku so e su enga. Ka alo le whiri sa. O le kaimi le ngei. E la e eva solo le awari ia. E le si sofia pa ia sem. Langa lai in control umai la ko mea. Romo mai. Lai as long as lai control le limongi leo, as long as lai control le whoever lai kuila e pa leo, Sam is safe. Fakaka aya fape. That's how I see. The moment on me foi le lengo fongo fo umiesia ka ko pa le mea, o makua le mau kongu po le mea afai. The moment I say ia fia me le a le me le. Kako worry lo ya Samuel. O nga kakau ro lea, o nga mai ave ese mat kamala mo. Why? Leanga ole a reveal ummal au corrupt. E o akua kama papa e ia. Wa nga step away for our mangko met kamingi. Ola kau ke vai le alo. Leanga ole in charge kom singa kamingi. Pa wa kara kom singa soli. Ua singa kuari markama uang e ilonga ngi maka. O kau mau. Leo le ka kana ngowal ase o me yango ka ola ni olanga. Awang e ia se me longa. E ko fo i mai me nga ama voi fa ka nga suru ai kaya sumur o ma fa nga me penga. Ai fai mali awang e vengi me o ngat ka mga walangai. O le ko ke vai o le we are in control. The moment you have a power makanga. That's why ya la ingale ngofo la ku I mala fina. La ufiona kama kai pan me you need to do something. Yes. Or coming ei. Okay lo fo la servir pan mia. Ele se me ku ya sem. Why? La ngai o ya la controlling me la control me esi. So la wa ave word kanga. I say kian mea. I would polifo. Yes. The moment la wangango fa yaku or ka penga le ka pe me uma. O le fa malo lo uma even starts from the minister. Yes. Yeah. Oh, he's a good friend of mine. You know, he's a really good friend. Nga kong sila ya. But ole kau ke kalangoa su engo le amio kong kau ke le o kalangoa e su engo ngia ka kuwu.
O le winga la no fa ya tu le fa so le nei Sauni ma. O le kaimi a se ia le wai o lo melia. Mankua. Le ai ma se koe kongi o ya koe ora koe koe le pa mari mongi la fa marolo me amaka man mingska komsinga sui komsinga ave se uma awali uma ia le e o fo ile so enga lengo fa longo ku ngai le le vaenga le no fa to mo wa nei le fainga ia ole para in loa e fo yo o sui komsinga le sa fia ngai male so enga meleng fa se Samuel lui kai lenga fa mai Samuel nga fa singa ia pla or kanga kale ngaru fa so enga meleng ore kuangangi ole si komsinga rang Wa si la mai. Ko si le fa ko. Ta tu fo iranga la i kanga kale le ko kom. La la ke ka ua mai. Pa wa la fo kuanga ka kale le ko kiki ako ko ke le ko pala. Ko kiki ako. Ko kiki ako La mo kwa mo. Ngai ma kwa mo ele le ala hen. La chicken. Kana winga la no over yet. Ole me tonu wale na le tupu. Me foi nga le ala inga pisa mai limongi ma comfortable. I fa mai la SFM. Yes, because you are in control. You are in control. The moment you say yeri pala kar melia. Oli. Fai lon meleng fa ko fa. Langa foi mangkuai le se ko e kongi aku ko kong e kongi aku o e ser kanga kala ko kong. E kongi aku ole palangi la usa fa ime ko. Beg your pardon. Who says? What are you talking about? Like a moment. Need a translator. Yeah, I need a translator. There you go. Ola ule natin. Ole time mi announce mai yer kako pana mi am fa pe mai Samoa. Ya ono le tele al pisi manisi ai ole mai tatu la fa se tuanga lu ese. Pangko mai foi. Kau kira fa ko kukudi. O tele io e kukudi fo. Fa malo lo le tuma. Ya, o me mai ko ke manga. O ese mai. Ka te mare connection I ko kongu whatsoever pe access I faila po whatsoever. Sui uma. Ya. Fa malo lo ku sa fe ko kongi ni simo ye. Ya, nga ki ko kongi. Fa malo. Io ai fa malo lo. O le kaimi happen le me nga saungi I'm telling you and Leiataua. Then Sam's life is in danger. Why? Lenga la mo. Ana sa oi lo ngoi po tuala. Tuala sa la fai. Sa ori. Io or fa mai fa ole fa ngalonga fa te fi man li te mo we se solo fili. Ngalonga. Yes. Yeah, that's how. Yeah. Ha? E fa mai e fa ngalonga lo fi man li ke mo we se solo fili. Yeah. El melana ola nga take. As of now. Lai se fia Samuel. Langa lai control le wadi ia me. I what a shame il tanto finga malo. If that's the case. And mangwa ole wo mongi a fau ke pisa ku me e fa mongi nga okala. Li mongi ko kasi nga fire kala le. Ya wo mama karngo mar komsing. Ele ko kala samot. Ele ko kala. He sat there on his fakarngo. Ai sau ku le pa ia ile siang fakarngo nga foi ai o il karunge la pisi le uskadia va tu fa fonga na tunu fo mai. E ka kau nga I leo nga va po er kamalea. Ave loka se pia. Ke o fasio ke lau kuro. Vai. Si, vai le playing o por kiki ele. E fa pili len e sa o yes ko ingo la vea ia ke vanga. Se nga ara ngamu e fa pili. Na yo le chira. Ya, ni lo sa no nga fai o wan. Lau sunga le ataua. Tatu tawa lunga len malangar ka kama. Ole malangar ka kama. Ole ale au te ola fainga malanga langa ole sa tau fa man sinai na vasan te le. Ale le ma fisilia tu ola sunga ai alo fai poi o po le ale fa mo nga mo Hawaii. Le is fai poi ponga siaka le akaua. Le yo olo otali. Ola alu le au ola va Lingviske o kilangi. Ola ko le representing ai Lingviske mang usila I ko nga lova ala fai Hawaii. Ia nga malanga foi last year. Ia nga fai la polo misi in makoa inga. A koe through law ia Josiah.
Ia. Le lama ko ia nga frulo. Ko yo le fikal ngo isis. Le lama ke umai oh ya vai ska pagi ile congratulations ya to saya Ko fiera ro I ba ai ko le ba kas. ia ko ngo le bagas. kama ia lo fa pia po le Wakama. oh wakama Na maole. Kolus fulu kilo mika le maole. Ko ya. Ko Ko ke sa mo fango ya pia. ia. Wole van ko lingi la ko. ole o se walo la e pe e tau no mai maso o mai la ni tale ni tina ia wala ngo ko ni puanga o manga male e nga kede de me oi la ngo sami Na lo ia oi. Ya na mo fango ka ka lo ba. e se ale me ka orka e de ili e se ale mo me fa sami le so akwa e se mo ne alo ba Le ai. o feo Hawaii to tele wo ma pa nga mai o le tatu lo ia ma si ona faletua ma si mana ia la lo e malanga tu Hawaii o feo Hawaii le la tatu Kona. Mo ke ka I Honolulu le so lua. Ia nga pu le si vale le o ikona. O inga fe ku unga. la le umi o fenga malanga e Hawaii Pe kasi mana fa vai aso. La e fo ia a e vai le sunga lo ia pe a fa bet fa fo mai fo o nai tela me ta u kona se so a mapiton u sa tpiti O ka po ai le. o ta puai ia ma ave le sunga le lo ia e se fa le inga mana ia nai la ie ma utou ina ave le pi e fa le PCC ia ave na le PCC ia se ko ia o le tamure ka malo ina ia manumi ali le alo atu le vai so fou o te lola na o ma o ma godfather le anga o lo o le la e yor ko inga ma le pu lo la ngar ka ma Ko nga pe pu lo. Ola ka susungu ka la. ele so ga le mo oi ele so ga le ma ke ka mai ko mena ba ga le ga ko mena e ka fa swa va ia Le nga lu sunga minga lo ke ku me male fire extinguisher. Awala ngalo il tato programma so tayo ya ma le tato barbecue aso for astona iko on barbecue e ke sumai la ka barbecue ma mantual ta barbecue ma do ko di se if so so ngira barbecue wori ele nga no tato pelo ai foi sto na i tato te mi ma san ba wai male o tai e ma fai ona e ora mai pre order fa malulua tu ele to yes tato kiliva ona e usangi le ainga ai pre order ta ofi mai ai ya mfai foi ona e sua tu Ne ka wo tai. lima tala Oka. ai ngo usau male recipe le America Ole kusa o tai Amerika. ole o tai Konga. it's called americano o Ale ipu fa peke. Andian wan tu afo o ma tau no barbecue ya mai se fo lima tala o tai tato fia ia ile tato fa mo fo Fai mga ka fa ma ba nga male. ia ole sila va nga so le tata ma aso lo se fo lo se tema ole admissions ole so Yo, el high court. Ja. Ala nga lo ia ngai admit sila hai ko. Ala uli e vo la ia o ka ko fans la ka mai. Ka ko ka po ka ko si bon maule. ia le io ele na tonu lava e fai ele admission congratulations na mori la fa malo le sunga ya pali ia e tu sa fo I male malona fo I tau tinga ma le tulanga na ia ia fa tai le anga le le tua o le o mai o ke ka usu e akua ia le kulanga o le fa moe ma le admission sa le tausu so kilo kunga I se tu I foi lunga ia Jake po o vaenga na ia Ia fa malo foi le songa ia pari. Congratulations Bali. Sa fi tinga ina foi le aonga. Ia. O te loele o po mala e o se uso foi sa ma fai me fata sine le investe. Ia. O la ua taula o fa mo. O te loe suma foi songa ia pali I po o November le sa felanga admission I ngisilo. Oh, ele. Ale se I fesili le akua po ke alo ke admiti sa mo. Ole me ka ko hoi ave. Man ia te le ia le tūlanga le matati a fo uarua ausia iyo ia o te lo fo wala va o lua te lo ia fai malo ia
Wala no mafau wa fo I Godfather. No mafau peila tu boka la mea walu no e. Iyo. Ai o te mus. O kai mea o ke lo ia. Ele ko va ia le o popo ora. Ele ai masesi ko pisa mai. Iyo. Ele era kana ole kai mea o ko fa sanga wa e lau mai lan to fo mai ole ai valea malea. E kasi ala u fa sanga ngal melea. Ya. Mala a koa ele ise urupo ole au vanga la e ko fia. Ya le ai le wala sauni wala va ia kai mea ki e ka u ka ole fe ka falo ya ya le na la solia ya ole admissions ceremony ale songa le loia ya mo o to le to te tapisa ma ila to fo I fa mai le mo ina mea le o ia ngale so mai la ia vala auria tu mo e te sau ya ele fa mo le aso ya o le songa le loia ai ke saula e ke te alua tu o mani ula tupi Paula yo. nga ai man tu hoila e pe na ma ua o to tonu tu sala fa ula mo ma ui fa o nga ma ko ile fa ula lo so Vai fa sa ia ula kom. yo e ma ko na ula ko pe me ma kafi e fa sa ula no fa tanga ula ya thank you te tele ma lo po fartua ma lo ale tu ya muri panga ma lo po I on sa I man ta puai ya tau runga program le manga fia pila ko tu ya tau ya te face tala le tatu tu le nga fa kai lava nge fia fi no sunga sauni e fa pe fo I lo fikalenga vai mai nge fa fia fi marka ko fa so o ke longa o se vai nga ka wa fa fonga le kungu ai mai se issues fo ka ko kalongo inga mai o le nga fa kai nga sa o ka fa o le sa o ke ko ska se fa fe au le ma ko fa le sunga fo ia apolima o sa o ke masange ia ri masange ia ka wanga wa ma ke o le kele fo longa ia fo I sao ele nga ka la ko senga fa fe nga o lo mo li mai la ko fa kai fo ele nga ka ia saungi ia lo sunga fo I e ko sama ka ko pokala e file mu asi la ko fo I baenga ai ro ka po ia ka ko fa so fo ia so ma ka ke fa kasi ai e pela le nga fa kai nga e le penga si so fa kai I fa kai wo mori mai o senga nge fa fenga nice ia man la ko fo ka po inga ka ko kalama e pe la nga e ko po mai ora ko po fe la ko mo mai nge fa sa longa po kai mingai po kai mun yang fo ia fa mu ia le ko ma ko kapo inga male mal ko lango mai fo ka ko pokalama ya mai mo ke mingai mai ke au ya mas fo sunga saungi masiaka ya pamunga le ko ya na wo fa to le sunga le ataua o le Godfather o le tamama tu fo o le matu va si ton man wi ali lo finga malanga wala le ya mate musu fa tu fa pete summa le te vo fa pe wa e halua ngi ya ka mo fa yantu ai enjoy o ma wa umani mea e tele fa mo fai nele Kan si au fa longo. fai nele le montina tamati ya ai tato felo ai le ya sa tayao tato program fai ko ese man come back as a superman vai ser uma Godfather. Godfather. Se fosse amor.